Ge ko pas ke ga sia bonkgono morao. Ge ke re fela. Ha ke tshela no kaetso ke ga ha ma ke teba o palami sema kubu o sike kadi aka hakitila luka yetu kinyaramaki hey umpalamise Jehovah Modimo waka Hey Jehovah waka Jehovah Modimo waka Hey Alere Okay Balifeti karolo ye nngwe re thumisanjwa le hosana modimo orientetse bophilore bofumane Jesu Pasione corre
He's here. Hallelujah. Ka moya ona o tshwana. Ke nako ya go khumamela ntate modimo. Pina ena mona mo iketella. Mo o theng bophelo re bo fumane Jesu o botlisitse. Wa tseba ha o ya ka o kgenese. Ho thwe modimo go bopile ka o tshwana le yena. Ho tswa bophelo re botliseditswe ke modimo. Hobane ana bona hore re tlo kgona ho phela ka Jesu. Ho tswa motho a seng ho Jesu ha ana bophelo. Hobane re ba sustain ke fela ha re dutse modimong. Jwale ka re ka tswela pele ya ba ntse re fela bophelo re bo fumane Jesu botlisitse Basione Corremo Dumedi Ise Basione Basione Kaufela Corremo Dumedi Oh Basione Basione Basioni, Basioni, Olimude. Oh, Basioni, Basioni, Olimude. Si va pano. Hallelujah. 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 Ke ba be sentse re tswela pele fela go khumamela na jwale. Ba be sentse re tswela pele fela go khumamela. Rapha ya la bandiri bola do shila bazila bali prendere bo shila bandere bos. Rapha ndere bo do shila bali prendere bo do shila bali prendere bosa. Maretola da zila bali prendere bo shila bandere bos ndere bosha. Marapandere bo do shila bali prendere bo do shila bandere bos. Rapandere bo do shila bali prendere bo shila bandere bos ndere bosha. Maratola da zila hala bali do kila bandere bo shila bandere bosa. Marapandere bola do shila hala bala do zila bandere bo. Ripaya la bala bala bandere bola do shila baziro hila bandere bosa. Abala do zila bandere bo do shila bala bandere bosa. Marapandere bo do shila bandere bo shila bandere bosa. Marapandere bo do shila bazila hala bandere bo shila bandere bosa. Rapandere bo do shila bali pregandere bo do shila bandere bosa. Rapandere bo do shila bandere bo do shila bandere bosa. Rapandere bo do shila bali pregandere bo shila bandere bosa. Rapala bo do shila hala bandere bo do shila bandere bosa. Rapandere bo do shila bali pregandere bo do shila bandere bosa. Rapala do zila hala bali do kindere bo do kindere bosa. Marapala bazila hala bandere bo do shila bandere bosa. Raparabandere bo do shila bali pregandere bo do shila bandere bosa. Rapandere bo do shila bali pregandere bo do shila bandere bosa. Marapandere bo do shila hala bandere bo do shila bandere bosa. Marapandere bo do shila bali pregandere bo do shila bandere bosa bandere bosa. Rapala dudo zila hala bali do kila bandere bosa. Marapandere bo do shila bandere bo kindere bo do shila bandere bosa. Raparabandere bo do shila bali pregandere bo do shila bandere bosa bandere bosa. Rapayala bandere bo do shila bandere bosa. Fapanoji buha
when I'm looking Rapaya la bandere badoshi la bandere badoshi bandere boza rapandere badoshi la bandere boza marapandere badoshi la bandere badoshi bandere boza marepo ya la bandere bandere boza rapandere badoshi la bandere badoshi bandere boza rapandere badoshi la bandere badoshi bandere boza rapandere badoshi la bandere badoshi bandere boza rapandere badoshi la hala bola dosi la bandere boza repo la dosi la hala bali bandere boza leto la dosi la hala bali bandere bandere boza repa ya la bandere badoshi la bandere boza rapandere badoshi la bandere boza rapaya bandere boza bandere boza rapasha la bandere boza marapasha la bandere boza bandere boza le messi le sa cuore oka ona jiri ontazwe emu uteji ilu ujezi babano when I'm Uluji
sila ba diprakederebosa marapa sila ba diprakederebosa ba derebosa kabazula la ba litoki ba derebosa marapa zala ba diprakederebosa ba derebosa marapa derebosa la ba diprakederebosa ba derebosa marapola dosila ba diprakederebosa ba derebosa marapa derebosa ba derebosa marapa derebosa ba derebosa marapa derebosa ba derebosa marapa derebosa ba derebosa marapa zala ba derebosa marapa zala ba derebosa marapa zala ba derebosa matala wote ayakotara Sijibayete Mayete Welhujile Awoliganiswa Sijibayete Mayete Welhujile Awoliganiswa Sijibayete Mayete Welhujile Awoliganiswa Welhujile Awoliganiswa Hallelujah. Datera leboha ka letsatsi le letle le tsweng go wena Jehova
Ka leboha ntate o re file monyetla wa hore re ke re tlo ba le wena re kopane ha mmoho le bana ba bo rona. Re ke re tlotlise boholo ba hao ntate, re phahamise boholo ba hao Jehova se tlasa le hodimo. Re a leboha ntate ka batswadi ba rona bo re fileng bona ntate. A ko ba ekeletse bohlale bo fetang ba Solomon. Re a bo leboha ntate, re a leboha ka ba bishopo ba rona, baruti ba tshebeletso ena Eastern le baruti ka lefatshe ho pota. Re a leboha ntate o ba file matla, ba tle se ke be ba kgelwela ka ho le letona ka bolo le tshehadi mosebetsing wa hao ntate. Re a leboha ka tataiso tse re fa yona Jehova ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Re a leboha ntate ka phutheho e dulang e le teng ka nako ena kaofela. Re a leboha ntate ho le ditlhoko tsa bona o di tseba le ho feta bona ona bona ba hlokang ntate. Ke a leboha hobane o so ba file e mong le mong ho ya ka thoko tsa hae Jehova. Re a leboha ntate ka malapa a rona hobane a tletse kgotso mme kgotso ya hao fela. Re a leboha Jehova ka bana ba rona ba re mamelang Lesotho ho pota. Re a leboha ka mmuso wa rona ntate o mamelang o tshabang Jehova. Re a leboha ntate ka tsohle tseo re etseditseng tsona le tse tlang ho tla. Re sentse re leboha e sa le jwalo Jehova ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Amen. Ke kopa re dileng fatshe. A le dumedisa ka lebitso le leholo, lebitso la morena rona Jesu Kriste, e leng lebitso le senang thaka. Tshebeletso ke kopa ho bona baeti fela pele ka matsoho re ke re ba amohele pele re tswela pele ka taba tsa rona. Ka matsoho fela ka la phamisa batho ba re tjhaketseng ba ke ba ako ba shapele matsoho. Re a leboha ka boteng ba lona, re a le amohela mme le ke la ikwahlaha hore be le kwano ka nako ena ya lona, hore be le nkile nako ya lona e ne le tshwanetse ho etsa mabaka a lona le tlile kwano. Re a leboha ke hona, re a leboha ke hona. E mong le mong wa lona o tlo tloha a fumane seo a se lebeletseng. Amen. Amen. Tshebeletso ena e bitswa New Testament Church, yona ile a thewa ke batswadi ba rona ntate Maphosa le Matumelo. E itshetlehile hodima buka ya diketso le di-gospel tse tharo, mme le dibukeng le mangolong a testamente e ntjha re mata hona teng. Sepheo le morero o moholo ko senya mesebetsi ya diabolosi ke hore re ntshetse mosebetsi wa morena Jesu Kriste pele moo a o siileng teng, hobane o tsamaile a sa o qeta. O na re qalla ona fela hore a re fe lesokwana lena rona re leng ke re mathe ka lona. Ke yona tshebeletso ena ntho e etsang. Ke a leboha ke hona re ke tle se kebe ka inanatha bishop wa ka boikokobetso. Nna ka lebitso ke moruti mopedi ke mora wa ntate Maphosa le Matumelo. Ka re le buile haholo ntate moruti mopedi. Ke a le dumedisa bo mme le bontate. Nna lebitso la ka ke moruti Motlatsi Mohobela, ke mora wa ntate Modimo jwalo ka rona bohle ba seng ba amohetse morena Jesu. Jwale lefatshe mona ntate Modimo ka baka la hore ha re tswalwa la bobedi, re tswalwa la bobedi re le masea moyeng, o re fa batswadi ba tlotla ba re otla. Jwale mona tshebeletsong ya New Testament le Manifestance of God Movement, batswadi ba rona ba tumelo ke ntate Maphosa le Matumelo. Le wena a mametseng sealemoeng se ka o lebala go amohele. And those who are watching us on Facebook Live, you are also welcomed to this service. Jwale ntate o sa boletse hore mosebetsi wa tshebeletso ena ke ho boelanya batho le ntate Modimo. Taba pele ha ba o qala ho tla mme ha o so amohele morena Jesu, o tla bitswa mona
ya qetellong go bohle ba batlang go amohela Morena Jesu ba tle ba phahamise matsoho, mme ka mora mono o tla bitswa le tle ka pele ka mona le tlo tla le rapela le yena Ntate Maphosa, ebe o amohela Morena Jesu. Taba o tla be o entse mono ke mokgahlelo wa pele, o so kene ka hare ho lelapa la Ntate Modimo, o entswe ngwana Ntate Modimo, dibe tsa hao di tshwaretswe, o fuwe mpho ya Modimo mo ya hallang. Taba ya bobedi ke kgolo, re na le sekolo mona sa training center moo re ileng ra fihla teng kwana ka 2006, mme re ile ra qalella ho nka leeto la kgolo ya rona ho tloha mono moo motho o le ngwana teng ka jeno ke dithuto tseno tseo re ile ra di fumana mono, tseo re ntseng re tswela pele ka tsona le ka jeno. Hobaneng re hloka ho hola? Re hloka ho hola hobane Morena Jesu lengolong leno la Mateu kgaolo ya 5 temana 13 o re re lesedi la lefatshe, o re re letswai la lefatshe. Ha re a tswaifatswa ho noka Ntate Modimo. Re fana ka tatso ya Ntate Modimo ho lefatshe e leng batho ba sokang ba amohela Morena Jesu. Ho thwe re lesedi la lefatshe, ha re kgantshetse Ntate Modimo, o re lesedi la rona le ke le kgantshetse batho jwalo ba tle ba bone mesebetsi ya rona e metle, mme jwale ba qalelle ho rorisa Ntate Modimo. Jwale ha o itseba hore o letswai, mosebetsi wa hao ko go fe batho tatso ya mmuso wa Ntate Modimo. O keke wa ba le bothata ba go tsamaya so sobantse difahleho kapa o tenehile. Hohle moo tsamayang teng ha o fifatse sebaka, o isa kganya mono, o isa kganya ka mehopolo ya hao, ka dipuo tsa hao, ka diketso tsa hao. Jwale ke taba o hlokang hore o dule o ntso ikgopotsa yona hore re lesedi la lefatshe, mme taba eno o tla etsa ka taba ena ya tsebo. Training center mana re rutwa lentswe lena hore re le tsebe. Hobaneng Ntate Modimo o itse morao wa ka mamedisa taba tsa ka, o sekele dipolelo tsa ka tsebe, di ske tsa tloha pela mahlo a hao, o nne o di boloke ka pelong. Hobane ho ba di fumaneng ke bophelo, ke boiketlo ba mmele ohle wa bona, ho tloha hloohong mona ho a tswa maotong. Jwale o tla tseba hore lentswe lena ha o ntso o ithuta lona le itse ka wena. Molomo ona ka o tlatsitse ka tse molemo hore botjhaba ka bo ntjhafale jwalo ka bantsho. Ho thwe re kgodisitswe ka matsatsi a mangata, long life. Ha o bona ke tsamaya tjena ke phahamisa maoto, e tlile ko hobane ke a tseba hore ntse ke ntjhafala go tsatsi le leng le leng. Ke ntse ke ntjhafala ko go la ha o ka tsamaya le nna re tloha mona re kena ka hara toropo, o tla ipotsa gore ntate ebe ho etsahala jwang, ebe o ntsa sutuzwa ke ntho engwe. Jwale ke yona taba e ke reng ha o so tlile kwana ska ba kgutla o sa lokisa ditaba le Morena Jesu, ba ntho eno e o fa hore motho le ha o ka tsamaya ka tshwanyetso wa tloha lefatshe mo o ya lehodimong, o ntso so ka o etsa letho gore la hore ebe o paketse batho fela o tla kena lehodimong. Tjhe, moputso ha ona o tshwana. Jwale re ne re tseba tshebeletso ena, mosebetsi wa yona ke yona e ntjhe. La o ka nna utlwa tse ding tso thwe ha mono o etswa mosebetsi wa rona gona ko ho tloha 2006 wa mpona na ke mokae, ne nke ka tla dula mona ke fumana hore atjhe ka re o bapalwa mataese mo. Ne nke ka dula. Ntate a se ke buile jwalo go se go amoetse hle.
Praise the Lord. Ke a dumedisa bomme le bontate ka lebitso la Morena Jesu ke moapostola Maphosa so mo New Testament Church ha eba o qala o tla re kopa o kweme ka maoto o hle ba qala go tlema ka maoto go tlo fa pampiri ha o ka tla fumana o dule fatshe ba ba eme ka ofela ba qala go tla ke ba shapele matsoho pampiri na o tlo ngola lebitso la o dinomoro o boisi ha servicetswa pampiring ena o tlo fumana SMS o sane tlo fa dinomoro tsa ka tse o ka buang le nna gafetsa amen praise the Lord re batla o sala morao go bona go ntso phetse hantle o ntso fodile amen praise the Lord right re na le baeti ba bohlokwa tsatsing lena ke mme moruti ke mo profeta mme Modise le mogadi wa hae le manghana le mme Maslava o tshebeletseng ya lona oho kopa hore ba eme ka maoto praise the Lord tlo bua hanyane fela tla hlalosa hanyane fela ka mme Modise o la pholoso NTC ha ne ke le blom 2010 ke re la opola ke la ka pota ho tloa 2010 2011 ka hla ka South Africa ba bula dikereke tse 186 ka South Africa praise the Lord ane ke tsamaile mona ne re le busy ka mosebetsi le mofumadi wa ka le ba ruti ntse re banka re ba isa kwana le kwana so mme Modise o la amoela Morena Jesu ka nako eno o tshebeletso ya hae o tswere location le leng Bloemfontein ke phase 4 ke nngwe ya dikereke tse no re di haile khale tse dintse haileng pele ba haile ka stene praise the Lord kereke ka nka matho 500 ya kholo go pola ha tlo iqala nenze ke le Gauteng ha tlo iqala project eno la ampha dikete tse 10 o ntso pola mme ya go jalla project eno ba iqala ba iqeta ba irulela ne dilemo tse ngata ne ba fepa batho ha ke tsebona je o ntso pheuwa kerekeng ona le nakwane le every Sunday ke a opola so mme Modise nda de modimo mo sebedisa o tshwere le branch wa rona mane diverse dopo ona ntsa ntwe tsa go butsi bo bong hape Dillsville akere so go pola ntho ho sie mong ana bua ka ena ga mme Modise ha o ka tshakela hae mane o thwe rapeleng o tla rapela o fete hora le nana o tlo rapela bo 10 minutes ha ya bobedi ha ntsa rapela ya boraro ya bone batho ne ba tswa one by one ke intasesa ha o fila no fetwa intasesa ga kankane praise the Lord ne nga amen bo hlile lesiba bona o tsopola be bona tsatsa masiba re nana hla awanyoloi so ka nnete ke mme Modise o la tsho fela ga o hopotse masigo mona ka nnete o tlo re bona mogadi wa hae yena ha o tshego na le TV ngwana na sebetsa TV ene mongwa di driver tsa rona televisioning ha qeta sebetsana le bo editing le ha ntse ga na MSG TV so na le rona Gauteng for I don't know for how many years 3 years praise the Lord so ka nnete ntse ba le mo Bloemfontein la opla conference ya December ga Bloma ke re le tukisa hle ga Bloemfontein ka December praise the Lord lokisa passport ya hao o tlo apply hona tsena ba di dia di passport tsena batla o patala extra nyana amen so mme Modise ne ke batla fela ka a bue fela ka nnete a ke tsebe a ka ga fa mantswe a kgothatso e sa le ba dutse NTC ka matla mona ke a lebo wa mme ke a dumedisa ka lebitso la mopulisa rona le Jesu Kriste amen papa o sa hlalositse amen ne ke rata fela ho kgothaletsa batho ba e leng hore ke hona ba qalang ho fitla mona ho a dulwa mona o tlile mohaung lebitso la Morena Jesu le Kriste le bokwe ke sentse ke hopola le date ene ke amohela Morena Jesu ka yone ene le ka di 17 tsa kgwedi ya July ka 2010 ke ha ke amohela Morena Jesu amen dintho tse ngata di etsahetse bophelong ba ntate Modimo a mpoloka ho fihlela letsatsi ke lena ke rata o leboha ntate Modimo haholo ka ntate wa ka moyeng haleluya hona jwale ne ke tlo anya fela ke a khutla hape amen praise the Lord ka nnete re le wile haholo mme
Mandisi re mmitsa Mandisi. So le tukisetseng go ya Bloemfontein ke la ka rapella mme mon last week ana ga tshwere ke breast cancer ke mana teng o la ya doctor se tlo go fa bopaki se le borekoda ntle o tlo mona na le couple la tla ho nna last week ba re e sa le ba sokola bana ke ba rapella se ba le pregnant ke be ke re ba tlo paka ba kae ke go ba fetele ka pele ka ofela hle ba fete mmeno ha be o teng ba la batla ona last week ka re ba tlo paka le mmeno wa last week ke mo rapeletseng wa breast cancer ko ba fetele ka pele mo lokisetse maike ntate mo ka dimi oh medineo hle medineo o ka le na go retetse ko ba mo shapele matse ke toloko ka pele ke toloko ka pele praise the lord ke na ha le teng wa ntolokela mme go potla ka pele ka mo fe maike ya tlase ntate mo tshwarela praise the lord ntate o kae watla hatle ke a lebo hona la shotanye ngwana yana fapane hlongwa la ona tsola strateng ga morapella o fodile go tletse sekolong o tla tla ya gola bekeng e tlang praise the lord mme wa ka la mo pola la studia jere ona tlile monana le lamp le tsweleng a jere ana le pampira doctor montsha ona le breast cancer e montsha go tlamea go galo seletswa ona le operatwa motho nwa a jere so e ka go ka ba le maiko mo ngwana tolokwa tle re qobe taba ya go re ngole di subtitle because mapaki ana ga isa TV okay 1 2 tswa ke lebo thank you o ka nna di last tulong sa ka mme wa ya mme wa go qoqele mme na o no etsetse o letse na iqedile jwane ka leboa ka lebitso ke Mabagoti Tshotetse ha ke ha tsane mpa ke phela mafuteng let's get right to like a word for it re tla ka hlalosa mo ya ntate Moruti selemo sena ha se qala ke ile ka ya ngakeng ke utlwa discomfort mona letsweleng ebe ke ngakeng ha ke fihla ngakeng ebe ke checkwa lampo ke checkwa dintho tse ding tsohle ebe ho thwe ka matsoho re ka se kgone ho bolela hore na bothata bo hokae ebe ke qalelle leeto ya ba ke ya di scanning ke qadile ho etsa mammogram ma sero private ya hlahisa hore e ka re hona le lampo ya 2 cm e ne bile ngotse ke ena baki ba teng ebe ke kgutlele ngakeng hape ho thwe ena ke ya qalong o santsane o tlo tsamaya tse ding tse ngata tsohle ebe ka nnete ke nke leeto lena ke leeto ebe ke tsamaya di scanning kaofela empa qetelong ya letsatsi ke be ke ba le tumelo ka be ke le ka ho activate tumelo ya ka hore ke tlo tsamaya leeto lena la siki ena e tshabehang because ihlile ha o hlalosetswa le ka yona o bona le batho bo thweng bana le yona ka nnete wa tshoha ya ba kere e re ke dinke di test tsena tsohle hona le mo ke tla qetella teng ebe ke tsamaye ka last week Saturday ene se bile ke le mokudu wa Sankatana ke se ka sia eno Sankatana ke hona mo kalafong kapo ke sepetlele sa batho ba la ba confirm ane gore ke cancer ya ntate dipampiri ke tsena di tharo kaofela ba la ba confirm ha o le kae ke tsena di ha sentse ke ha ke tla iswa Sankatana ntse ke ya tshepong ke ya mafeteng ke ya ba se ke transferelwa Sankatana so thwe ke mokudu wa Sankatana okay ya ntate jole ba re ke stage mang ne stage 2 o ke stage 2 ya ntate motho mo di ngotso kaofela ba e confirm gore ke stage 2 ke breast cancer ya in the ntate right breast a ke ya ntate jole ba go tloetswa ba enang le nipple retraction ne hutsi tlhoko ena e hule ko re letswele la ka ne le tlhoko ene ne kena ka hare ke di symptoms tsene di kantle tsene di bonahala ya nipple retraction le eno ya lump chene ne hle bonahala le ka tla sa letswele mona le ha o sa etsa letho e hle hona le teng ya jole symptoms tse ding ne ba eng le eng tse ding tse physically ha di yo banene hola ha ke qeta ho etsa CT scan hola bontsha hore che ka lehlonolo ha iso ka I so spread but ne ba le bo pain ka pena so be le di pain
Ka nnete ha ena di-pain. Oh, ke kutlwa Cancer tjothe. ha ena pain ho hang. Oh ya. Tjhe ya ka nnete e sena pain ebile Me o ka tswela pele o phamise lentswenyana hle ka kopa. ya ntate. Ebe Last week Saturday. ke nka qeto last week Sunday. Ke hantle ne ke ya kerekeng mo ke kenang teng ke phela mafteng. Empa ke la ka ka feta ena ya ka fela. Ka tsamaya ka tla tseleng ha ke le tseleng ke founele ngwaneso ke re hi girl ke batla ho tla kerekeng ya ntate Maphosa. But ha ke sa hopola le hore na e ho kae ebile ke bona e se le late. Ebe ngwaneso re tlo ke qetong tle ke fihlile mona ka 12. Ha ke kena gate mo ke la ka kopana le ausi a monyane tjena ha ke tsebe le haebe o teng ka jeno. Ebe ke mo re ke kopa o palamele nna bese ke mo qoqisa ke re wa tseba na ke tletse mo. Ebe ke re ke tletse go tlo fola ha ke tsebe haholo empa ke tlile sedibeng sa pholo. Ebe ke a mo qoqela ke re ho itswe ke na le breast cancer but ha ke kgolwe ha se ntho e teng ho nna but ke batla today ke tswe mona ke fodile. Ebe ka nnete service ke ne ke thabe haholo sa le ke dutse mona go lo sena ntho engwe ne ke etsa ka nako ya khumamelo ne le go leboa ne ke sena mantswe a mang but ne ke re ke leboa hore be ke teng hobane ke ne ke na le tumela go se ke fodile ha fela ke hatile sebakeng sena. Ebe ntate moruti o la profeta batho ba bang ke holela ba nna wa o qetela a mpitsa ka nnete ke la ka feta ha ke bua tjena ke fodile Ha go re ke la ka profita motho ana le lampo la stuki ya ba feta ke ha tle ka pele be ke mo rapella ba wa fatshe la hopola ke re ha utlwana o etsetseng ka ena ka mora mono ha sa tswa I testa fumana ho sena lampo be ke re khutlela doctoring ha ke re jolo ka ona le mangolo a doctor so khutletse mane mono le tempela ke re mme ba ile ba reng fela o phamise lentswe ha ke fihla hobane sentse ke ya Sankatane ke le ka Sankatane ka Manta ke ni ke bone ngaka ebe o sheba di report wa sheba jole bothata ba teng gore re bona dingaka tse fapaneng ne se ngaka e nentseng a tender pele ebe o re honna ke mo bontshe letswele ebe o re hobaneng report mo ho ngotse hore hona le nipple retraction empa nna ke sa e bone ebe ke re e ne le teng empa ha e sa leyo ebe hana taba like o sheba pampiri wa bala ebe o sabilare go o tle Friday re tlo nka madi ebe di 22 wa tla o tlo etsa chemo ebe ke mo botse ke re le ha maemo a le je ke etsa chemo hantle chemo keng ebe neneng o batla ho nhlalosetsa ya bana kwantsa a te ba nhlalosetsa ebe ke ba emotionally ke theola dikgapha ke bua mantswe go nna ke re modimo wa ka re a ka hare go nna ha tlo ntumella ke fete bohlokong ba chemo ka re ha ke boemong ba go tshwana le batho ba nna ke fapane ha ke ngwana fela ke ngwana wa modimo a so emotional ena o nahanne hore ke kelello ya ka e mpha hore ke utlwa bohloko athene ke leboa ke re ha ke tlo feta ka hara chemo I don't have the physical but e kutlwanye ka ke tlo feta mono bohlokong bono ke bolella go tlo ba motho tlo gore dintho tsena tse bohloko kaofela ebe ke a tswa bankisa counseling a re o bona ke se hantle ha ke fihla ka mono ka counseling ke jetse bontate bana ke re a tseba ho ja ne ke tlo tla mola bohlano ne ke tlo le bontsha modimo wa ka ha se modimo fela ke modimo wa ditshepiso mme ka baka la gore ha ke tlo khutlela go lona mo a ka khola se re tla bonanang ha ke tla hape ke tlo tla fela ke tlo le bontsha hore nna ke fodile ke ngwana wa modimo ha ke tlo khutlela mona ba banahana hore ke a hlanya ebe ba ntjotsa gore batho ga utlwisisa enkere bontate ebile se ke lapile ke kopa le ntopolle ha ile khutlela Sankatana teng ha ke tlo khutlela monana ka nnete ke ba sile ka leno le jwalo Sankatane and I'm not going back there jwale ke hara beke ke
ke e ngakeng e mona ya gore tšhene ke re ba yo ncheck ebe ke fihle ka nnete ke la ka mo founela gabe ke a ntjwetsa gore ba ga ba bone letho go batla a etse chemo be ke ga e ngakeng ye nngwe mo a qalang go ba mo teste gape a kere ee ya mme so o fihlile ngakeng eno ba reng he ga ke fihla ngakeng ka nnete ke ba bontshe the reports le bukana ba ntshwara ba re a e ka nnete mme ga o na ntho eno ntse o bua ka yona ka nnete ga re o shebile dintho tsena tse physical tsena tse ngotseng mona ga diyo ke go fela o khutlele go sankatane ba yo o etsetsa lengolo hape wa jone o se le patient ya bona o go ba o etsetse lengolo o khutla o etsa di-test tse ding o batla o refera mo ntse o etsa di-test tse ding ebe ka nnete ke leeto la ka so ga a fihla ngakeng yana ba mo checka ba ga re bone letho le buang re bona ntho e le normal le ena o ka tswela e le normal ntho tsena di nyametse ka ofela gobane o ne ngotse go na le lamp o na le retraction ga o na letho ke doctor e buile ntho tseno so nna ke mo kgothaditse gore a ya hape a fumane report e ngotsweng negative tle go kgone go di bontsha di le pedi praise the lord ka lebitso la Jesu ga le bontate ka phethalo ya mohlolono o qadileng re le bontate ka mohau wa ho moholo ka lebitso la Jesu amen jwale mme o ikutlwa bang fela ke thabile ntate moruti ke tsebeng ka busetsa mo Jehova oh ya ke mme leboile ka ga le boa praise the lord a go shapela ka modimo matso ke a le boa mme o ka dula fatshe ntate wa ka ai ke bona ka re tleng ya subtitle mme Ndadi. ntate wa ka o la nkemisa last week wa tla le mofumane kopa le rwetse leeto la lona ntate Ke a gola leeto le nana le qaqalwa ke yena ntate wa ka nna ke taba ya thabo fela ke gola oh ke tje o bekala Hallelujah. amen Ke thabile. Lebitso la Morena Jesu le boko. amen Ke eme mona ke tlo le bona ntate modimo haholo. Ka sa re etseditseng sona. Lebitso la ka ke Mmakarabelo Lefoka. Molekane wa ka ke ntate Marapedi Lefoka. Lebitso la Morena Jesu le boko. Dikgapha tsena ke tsa thabo. Ka mora lema tse 4 ga ke na o sa bohlano go sena letho ntate modimo a rara ba re fihla ka go tseba ka sena ke gola re phetse dilemo tseno kaofela tse ka bang 4 ke qadile mamela seyalemoya sa Voice of God ka 2022 ka batla ke utlwa di mapaki le di-teachings tsa teng tse kgothatsang ya ba ntse ke rapela ka tumelo le mapaki a ntse a nkgothatsa le dithutong tse di nkgothatsa ba ntse ke rapela ka tumelo ntse ke haha tumelo ya ka ho no le thata wanene ne re lwantshwa ka hohle empa ha sale ntse ke re I will take the bullet to save this family hobane ne ke bona hore ntwa e kgolo ha se lwantshang rona fela ke lwantshang lelapa ke ka hara lelapa so ke tlameha ho lwanela lelapa kaofela re tlameha ho lwana le molekane wa ka lebitso la Morena Jesu le boko ne re tshwerwe ke mohau wa ntate modimo fela hore ebe lenyalo lena ntse le le teng go no tse go ngwana hayo kapa Charles ka bua ntho tse tibileng tsa lelapa mme o ka tswela pele ke tla re batho ba bangata ke a kgona se batle ba ne ba sa batle katleho ya rona le go ngwana a be teng jwale re tshwerwe ke mohau wa ntate modimo fela hore be le lenyalo lena ntse le phela letsatsing lenana ho fihlella re ba re fumana ngwana re jwetse go na o la tla kerekeng ho etsalang he re tlile kerekeng ka Sontaha sa di 10 10 ka March tsa March ya ba le monsene le mo sona sena re qala ho tla ka mona re la ga di fefo ba ntse re ya ba ho ba le ntwa ba re sa tla kerekeng ya ba re qala ho tla selemong sena ka March ke a tseba ne le Sontaha sa di 10
ebile nne ke itjwetsitse hore ha ke kena ka hare ho sebaka sena ntate modimo o tla fetola maemo. Ntate moruti a sa re tshwara ka letsoho a sa etsa letho, o kena ka hare ho sebaka sena fela. Yaba ra kena tshebeletso e bile teng. Yaba ntate moruti o etsa thapelo ya karetsang. Yaba re itshwara hohle mo re kulang. Yaba ra rapela ntse re tla ka mora hae ka thapelo. Yaba ke itshwere popelong mona ntse ke re amen. Yaba ntse ke re ngwana o tla ba teng ka hare ho popelo ena. Popelo ena ya buleha. Yaba ka mora service ne ke le motho e reng ha ke ya dinakong ho tloha ka 2014 ha ke ya dinakong ebe ke tshwarwa ke malano no ho thwe ke selumi. Jwale itse ke qala ke kena ka hare ho lenyalo e la ba ntho ke sa e tsebe e ka ke se ke na le popelo e ka o sona ntho go balanang le nna ke sa tsebe bona ho etsahalang ka baka tsana ho etsetseng. Le nteno ke bona hore le nna ke bona ka mahlwana ma hore ngwana ke a ba teng ho latela maemo e ke a bonang. Empa ka tumelo ya sale ke re modimo wa ditshepiso o tla etsa. Modimo a qadile mosebetsi ona o tla o qetella. Yaba ke a ntlwaneng ka fumana ho ntse ke ya diphiroteng ha ke ha o tswa kerekeng mo ha ke tswa ka kerekeng ka mona ke la ka toilet o fumana o le diphiroteng ka fumana ke diphiroteng ene ha ke ya diphiroteng ha ke tloya ke tlele ke saene eno ya mala ha o ka ba etsala ntho eno ho hang e la mala ano hayo ho hang ha ona letho ka mora thapelo eno. Yaba ke re ntate modimo o qadile mosebetsi o tlo o qetella. Yaba ke betsa bommangwana wa ka ba re ntate modimo o ntse bona ngwana o tla ba teng ha o le tje. Ene ne ke batla ho be jwalo ne ke tseba hore ha o kala ho fela ntho eno ngwana o tla ba teng jwang kapa jwang. Re tlile yaba Sontaha sa bobedi ho fitile kgwedi ya April. Kgwedi ena April le yona itse ha ke ya diphiroteng. Yaba vele ho hang so sena le thwa ke utlwe letho ka mpeng ka mona ene se ka hona le ne se ke na le ho tlallana ka hona le ntho e tsamayang ka mpeng ka mona empa ke re ntho eno ne se le sio ho hang so sena letho ke kgona ho ja ha ke ya dinakong ke kgona ho etsa ntho engwe le nngwe. Yaba ka mora kgwedi eo ho fitile kgwedi eno no Sontaha sa ho qetela se etellang pele kgwedi ya May. Yaba ntate moruti yaba ra sala hore ntate moruti a tlo re beha matsoho. Yaba ke betsa ntate moruti hore a mpehe letsoho mona. Yaba ntate moruti o mpeha letsoho popelong ka utlwa hore hona ntho e tswileng ka hare ho nna ka mona popelong mona. Yaba re nka anointing oil ra tsamaya ya hae. Yaba ntse ke ministera ka yona mehleng ha ke qeta ho hlapa ke re wena popelo wa buleha ka lebitso la Jesu ke a o bula ka ho popelo ena ho tshetse bana ene ho tshetse batlotsiwa ba modimo e seng bana fela. Ke sa tsebe le nna ke utlwa fela ntse ke bua ka tumelo ene ke sa be wa re itika mora mono. Yaba ka kgwedi eo ya May re tlile mo yaba kgwedi eno ya ntlola ene ka tseba hore modimo o entse mohlolo. Yaba kgwedi ya bobedi e hlahlamang ya May ya June yaba ho ntso sa etsa le letho. Yaba kgwedi ya ntlola ka tseba hore modimo o entse. Modimo wa sebaka sena wa phela ke modimo wa ditshepiso. Amen. So ke July hona jena la testa jwale Ke mbala ba mbetsa hore ke reke pregnancy test ka e reka. Yaba ke a etsa ka fumana itse e entse e bontshitse hore hlile ke pregnant. praise the Lord. So ntate wa ka wena o reng fela Ke ke thaba fela ntate wa ka ehlile jwalo ka ke itse monga ditaba ke yana ka qalang wena o thabile fela ya ntate tje ho no se monate ho ba ha moshanyana ntate ho no ho se monate ho ba moshanyana a nyetseng. oh okay Ke a kgola le ho hlalana no so ka nna ba teng ntate wa ka ba le hangata ho feta hanyane bothata bo jwalo mo boleng teng ke ithuto hore bo sekamisetswa ka motho wa mme ka nnete ha ke na ditaba sepapano ha e sona ga le bo wa tle ke a tse bana ba bua kang so bohle ba lebeletseng bana ba bona hlenda le modimo a etseditseng mollo wena o tla o etsetsa praise the Lord. So mme ba testile o kgwedi ditharo ba lata kgwedi ya bone ke a kgola ka Augusta ke so ke antle hlo fenda le modimo khanya a qadile mosebetsi ha ba shapele matso praise the Lord. Hallelujah. Ha ona le bopaki hle o ska thula ka bona hona le batho ba etseditseng le modimo ba etseditseng ntho tse kgolo ba tshaba ba bu ka nnete ho hantle o tle o tsebise
ke batla motho a nang le bopaki la mona the step keo ha ona le bopaki o buise o yena then o tla ntsibisa tle go kgona go fa monyetla sonta hobane ha se go sonta se se le se reng ka mapaki but ha le teng a tleng go hlokang wa utlwa a bohlokwa ka ofela but re tla fana go sonta the step sentse ke mo fa mosebetsi ono ke eno ntate no a motle a disutu e le ba mosebetsi a kere praise the lord Amen. ha ga tlo fetwa ke mapaki a makanana a kere Amen. ke a leboa kopa fa medine o ntho he ha go shapele ntate modimo matsoho ba ka obina e feng hana mme a mohlahisi ya ka re binele le nngwe fela re le boenda di modimo wa mapaki yana praise the lord tang ya re menka maoto Hallelujah. Rira pela modimo ami follow. Rira pela modimo ami follow. Rira pela modimo. Rira pela Jesu. Rira pela modimo ami follow. Rira pela modimo ami follow. Rira pela modimo ami follow. Rona rira pela modimo. Rira pela Jesu. Rira pela modimo ami follow. Hey, rira pela modimo ami follow. Rira pela modimo ami follow. Rira pela modimo. Rira pela Jesu. Rira pela modimo ami follow. Sikho ngulungulu wesimanga. Sikho ngulungulu wesimanga. Sikho matita. Sikho Jesu. Sikho ngulungulu wesimanga. Hey! Sikho ngulungulu wesimanga. Sikho ngulungulu wesimanga. Oh, sikho sikho ngulungulu. Banedi, waritire, uritire leta, uritire lerite, hey hey hey, uritire leta, uritire lerite Jesu, uritire lerite, hey muta banedi.
wa etsa mehlolo wa etsa wa etsa ako ebe shwayendla ye masikita shwayendla aje kyo shwayendla ye masikita shwayendla modimo wa rona wa yetsa yetsa mitlolo yena o modimo wa rona wa yetsa mitlolo yena modimo wa rona wa yetsa mitlolo yena wa yetsa wa yetsa wa yetsa wa yetsa wa yetsa wa yetsa mitlolo yena modimo wa rona wa yetsa mitlolo yena o modimo wa rona wa yetsa mitlolo yena wa yetsa wa yetsa mitlolo yena o wa yetsa wa yetsa mitlolo yena Masikita, masikita, shayela masikita, amasikita, shayela shayela, shayela masikita, shayela shayela, shayela masikita, hurry. tshepisa wena e bang o lebeletse le tlohla onda de modimo re o ke kwa tsamao sa fumana seno amen Amen. tlo rapela qetelong ya service re tlo phatlalatsa I'm going to pray and declare at the end of the service sohle seo se lebeletseng o hlaonda de modimo everything that you're expecting from God se tsamayang le lentswe la hae that is in line with His o word. tla o etsa sona tsatsing leno He'll do it for you today. praise the lord Hallelujah. beha letsoho sefubeng ga o le motho wa mme go mogadi Put your hand on your chest if you're a female, say your se ke daughter. ga etolo ka mme ka o le motho wa ntate go moga ge ke moga wa modimo Ke moradi wa ke tswetswe ke Modimo. modimo Ke tswetswe ke ke Modimo. ngwana bo morena Ke jesu ngwana ba Morena ke Jesu. tsamaya ka Ke botlalo tsamaya ka botlalo, ba ponahatso ba ponahatso, ba maatla ba matla, ba bohlale ba bohlale, ba bokgoni ba bokgoni, ba ba kutlwisiso kutlwisiso ya mora ya modimo moradi wa Modimo. Hona jwale. Hona ke jwale. fetisa Ke mohlodi fetisa mohlodi dinthong tsohle dinthong tsohle. ke seo be le reng ke Ke sona seo Bebele reng ke ke na le seo sona. be le reng ke na le Ke na le sona seo Bebele reng ke ke na le etsa seo sona. be le reng ke se Ke etsa seo Bebele reng ke Ke se. morena. Ke morena. ke mopresta Ke moprista. ke moemedi wa morena Ke jesu moemedi wa Morena Jesu. lefatsheng Lefatsheng. praise the lord Hallelujah. tsatsing lena ke tlo ruta ka effective prayer Today I'm coming to teach about thapelo. ehe E sebetsang. praise the lord re tlo Modimo a ruta ka boko. ho rapela ka tsela ka matla amen I'm going to teach about how to pray effectively. thapelo e tlisang diphetoho The prayer that brings about changes. thapelo
e tjhentjhang maemo The prayer that changes the situation. ka mora thuto eno After this teaching, ga ona ba motho a rapelang fela ho kgothatsa you're not just going to be a person who pray to o tla encourage. rapela ho fetola maemo You'll pray to change your situation. ko hopola ntse ke le monyane ke ne ke le mo 21 I would remember when I was still young, I was 21 years then. ana ke mana ntse mpala ditiro tse tshotsa tseng leo seng ana ke mofadi o rata mpe ntle le wena ona le motho ene ke emele ena man ke mang Stebo ke thabiso jale ke ne ke le 21 ka nako eno I was 21 years then. ke be ke ya sepetlele Quinto I went to the hospital, ke Queen ya Hospital. warding ya batho ba sa boneng mahlong I went to the ward of the blind. ke be ke rapella mme mo be kopa mo rapella I asked one lady for me to pray for her. leihlo la ene le tlo seretswa le le leng Her eye was about to be operated. ke la ka mme ya letsogo I laid my hand on her, ya ba leihlo le qalella ho bona betere and then the eye started to open little. ha ke mme ya hape When I put my hand on the ga ba second bona o time, hlakile it was clear for her to a ba see. re butle hlontlwele Then he said, wait there, don't continue. jwale e tla ba ke duletse mahala kgwedi kaofela mo But now, e tla ba ke duletse mahala he said, I would have been here for a Hey. month for ko in go vain. hlontlwele jwale ha ke bona thuso o sejetswa ke efeng jwale ha e ba se ke fodile kopa o hlontlwele So just leave me. I'm not going to be operated. o nalana gore ke thapelo e kgothatsang He thought it was an encouraging prayer. ha o rapela When you pray, go tlameha o be le diphetogo there must be some changes. Hallelujah. e monyane ke mo rapella The other one that I prayed for, ke ha ke le ka prep ka mane ke qale NTC when I was at prep high school and began establishing NTC, ya ba ho tla memong a le blind for mo tse tharo ka lihlong le le leng one lady came to me. She was blind for 3 years on the one eye. ha e qala ke isa letsogo fela ke thetsa leihlo le le bonang Once I touched the eye that could see, leihlo le sa boneng the other one which could not le le see, bona hanghang it got opened instantly. a kgona ho supa batho He started pointing at le people. bona hantle It was very clear. ha ke sutisa letsogo When I pulled back my be le a hand, fofala she got blind. o kwa ga ke sa bona She jwang said, I can't see ha ke re anymore. fela le pele ke mo thetsa Even before I could touch her, o sa supa nyeo ke na wa apere tjena mang she would mang start pointing at people and telling how they are dressed. ha ke le tlosa When I removed my hand, fi le a fofala she got blind again. ke re batho ba ba mo rapelle ke o sena ntho e I etsalang asked other people to pray for her and nothing happened. ha ke qala ke isa letsogo fela le a bona Once I stretched my hand, ha ke le she- tlosa le a fofala when I removed my hand, she got blind ke a gola ka again. mora makgetlo a 10 I jwale think after 10 times, ke sa tsebe na ke eng no, I didn't know what was ke going be ke on. gopola moreng jesu nang ke seretsa se etsa ka mathe Then I recall that Jesus took the mud, mixed it with the ke saliva, tlo mo tlotsa ka mathe and I applied mohlomong the o saliva. hlokala ntho e nngwe e tswang ho nna e sa le hodima hae Probably something had to touch her body from me. ne se ke zama fela ke I sa was tsebe. just trying. I ke didn't fihla know. ke iketsa ka mathe fela ke fihla ke mo tlotsa lehlong a ya ba o ntse o tshwana ntse le sa bone I took out my saliva and applied a little on her blind eye. Nothing happened. ka mora mono ha ke re ke isa letsogo fela ke re After that, once I stretched le a my bona hand, hanghang her eyes opened supa instantly. ntate pholo a apere tjena mang o jwang mang ha Then ke she re le re fi just be pointing at people. This one is dressed like this and that. ha se ke qetile ntse le sa bone When I was done and she was still blind, ke sa tsebe na jwale re etsa gore le sale le bona I didn't know what to do to maintain ya her ba sight. a o sie mongwe gore mo bo tsena o batla go fola The other lady said, ask her if she want to recover. ka go batla go fola mme Do you want to be healed? aa She said, no. nna ke batla go fola I don't want to be healed. ne ke sa tlela pholo mona I'm not here for my healing. go na le motho a na le ka ga teraka There was somebody who was in the truck, bashanyana the youth, ka morago ya in ba the back. mpitsa ka lejwe Then he threw the ya ba leihlo la stone ka on my le ya head. foufala And then I got blind. jwale ke mo qositse Now I've accused this man. ba itse gore case e tswele pele They said for me, for my case to proceed, ke tlameya ke operatwe I have to be operated. so ne ke tlile go tlo nthapela go operation e atlege I'm here for you to pray for me so that the operation be gore successful. moshane a tlo kgona go tshwara eng So that the guy should be arrested. ha e le o fola ka nnete e tla ba jalo o qhedile case ya ka ne ke sa batle go As for me fola to be healed, you'll be interfering with my case. Please don't. jalo o kwa batho bana be ba tlile ba nana gore thapelo tsa gona di kgothatsa fela You see, some people think our prayers are just for ha wa encouragement. tlameya go ba jwalo It shouldn't be like that. ha o qala o rapela Once you pray, go tlameya o be le diphetogo there must be some changes. go tlameya o be le tshenolo There must be some go revelation. tlameya o tlhe direction There must be some go direction. tlameya o be le lesedi There must be some light. e se gore be o rapetse Not for you to pray e be o ntse o tshwana fela and nothing happens. ha wa tlameya go ba jwalo It shouldn't be like that. praise the lord Modimo o boko. so tlo o bontsha
tsela ya ho rapela ka matla. So we are going to teach you how to pray effectively. Go thapelo tsa ho di makatsa batho hore ne re sa nana o tla etsana ntho e tjena. Your prayer should surprise people and say, we never thought that this thing would happen. Nna ne se ke wele moya ka nnete ne se ke re fela tjhe rapela. I was discouraged and I was just asking you to pray for me. Hobane re fuwe matla thapelo. Because we've been given power in prayer. Jwale hore o utlwisise na hobane kaofela re fuwe matla. Now for you to understand, because we are all empowered. A se moruti fela kaofela. It's not just the pastor, we are all empowered. Ha fela o dumela o morena Jesu. Once you believe in Jesus, Ke thuto re la re setsa bo mme a modise 2010 eno. this is the teaching that we received from Mema Modise in No 2010. poloswa branch ba mang. Ile mang ile nna. Moruti loko. Oh. Ke a mo bola Royal Eagle. Yeah, so what khale. Amen. Ke dutse 7 months blomo, 6 months ke bula ke reketse 7 ka basia. Tla sa mo ruti bokang. Ntse le pusha tla sa mo ruti mohlolo na tje. Ke gata tso ya ne ke ya every month ka ba ne ke la touch stamp every month ne ke ya all night in fire night. Ntse di pula di fire night tso tsa gona. Le tla menwa gauta di gold dust di. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yona ke butse ntle mohlolo ka ga ke tla tshakela neng o plan na ke tla pon invitation a ke ikubelle tla me le mmeme. So le wena o itse o tla mmema mmeneng hana. O itse ke tla neng? Di ntukisetse mokotlo o motle ke a leboha. Praise the Lord. Modimo bokwe. Ana ke a mono ne re sacrifice ga patala. Jona jana se ke mengwa ntate o tla bona ke tle mono be wedi jo am flopeng a lekana. Go ga o thewa fela o go bishop yo lo fitla. Ha qeta o thewa mahlo aka ya tafoleng ya dijo ke sa fitla. Le am flopo Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Jwale So, re tlameha ho utlwisisa hore lefatshe la moya le sebetsa jwang. we have to understand as how the spiritual world functions. Ho utlwisise hore mmuso wa ntate modimo o sebetsa ka tsela e jwang. You should understand how the kingdom of God operates. Hore tle re kgone ho ba matla thapelong. For us to be strong in prayer. Bibele The Bible, o se ka nka ile buka fela. don't just take it to be an ordinary book. O nke number 1 ile constitution. Take it as a constitution. Ile molao Molao. theo. Amen. Wa tsamaiso mmuso wa ntate modimo. Take it as the constitution of the kingdom of God. O nke le tokomane ya semolao legal document. Take it as tokomane ya molao. E ngotseng ditokelo tsa hao That has your rights written in le it. ditshwanelo tsa hao. And your rights. Selekaneng se o nang le sona le ntate modimo Jesu Kriste. In the covenant that you have with God through Jesus Se ka Christ. nka ile buka fela. Don't take it as an ordinary O book. se ka ba nka o bala history ya Israel. Don't take it as if you are reading the history of Israel. Ke legal document. Ke tokomane ya molao. Ke constitution ya ntate modimo. Ke molaotheo wa ntate E Modimo. bontsha boitlamo ba ntate modimo ha a sebetsa le motho. It reveals the commitment of God when he Na o operates tle- with man. na o tla etsa ha kae? As to how much he's going to do. E bontsha morero wa hae ka wena. It shows his purpose about you. E kentse ditshepiso tsa hae ka wena. It also entails his promises about you. E kentse di-prophecy ka wena. It also entails the promises and the prophecy about you. O e personalize bukeng. The Bibele e re ke seipone. Bible says it's a mirror. Ba ba kae ba itšhebileng ka diiponeng How tse- many of you looked yourself in the mirror this morning? Nna ke a kgola ke tšhebile second tse 5 fela kapo 2. Qeta ho ikama fela tjaks. Ka ja fatshe. Amen. Ke mo fumane a le seiponeng ka mo sia a le seiponeng. My wife was in the mirror and I left her still in the mirror. On the mirror. A ntse a itlotsa. O ba motho wa mme. Hei. Nna ne ke sheba fela na moriri na o dutse hantle. Brr. Ka ja fatshe. Jwale Bibele e re Now the buka e, Bible says Buka this book ke seipone. is the mirror. Ha o e bala When you read it, wa ipona. you see yourself Na o mang? and who you Na are, o fueng? as to what you have been Na given, ditokelo tsa hao ke di and feng? which your rights Na ntate wa are, hao ke mang? and who is your father. Ho thwe ke seipone. It says that this mirror, Ho thwe ke molao it says it's the wa law tokoloho. of freedom or liberty. So ha o bala When you read, o tlo ipona. you're going to see Ho yourself. bana ne ntse ke inkela fatshe. I was taking myself below, Empa ke utlwa ho thwe but now I ke hear that phamisitswe le Kreste. I've been raised with Christ. So o tlameha o ipone ka tsela e That jwalo. is how you have to see yourself. Praise the Lord. Modimo bokwe. Jwale
hore o utlwisise For us to understand ntate modimo God, o tlameha o utlwisise gore ntate modimo you need to understand that God ke modimo wa ka godimodimo is the sovereign God, o matla the ohle Almighty God. empa But Psalma 138 Psalm 138, verse 2 ere Temana Bubedi, o phamisitse lentswe la hae he says he has raised his word hodima lebitso la hae above his name. ka mantswe a mang In other words, lentswe leo a le buileng the word that he has spoken, le yena le a motlama it also forces him. a keke a bua ntho ya ba o tlo e tswa He fatshe cannot utter a thing and not do according to bibele e re it. a se motho a ka buang The leshano Bible says he's not man that he should lie. ha a buile ntho When he speaks a e thing, motlamme it forces him to le do rona e it. re tlamme It compels him to fulfill it. lentswe la hae ha le tswe fatshe He doesn't by side his jwale word. qalong ntate modimo la re Initially, God said, ha re tseng motho let us make ka man setshwantsho with thy le image sebopego sa rona and they like him. empa ha motho But when men ena a buse lefatshe should reign on the re mo world fe matla lefatsheng and dominate in the world. jwale bibele e re Now the Bible says, mahodimo ke a the jehova heavens are of God, lefatshe lona the earth ke la batho is for the people. o le file He has batho given it unto ka men. mantswe a mang In other words, a ke a kena lefatsheng la batho he cannot enter into the physical e world, seo ba a sa kgone not that he cannot make it, empa o ba molaotheo wa hae but because his a constitution, itse lefatshe ke la batho he has said the world belongs to so le yena people. lentswe la hae And also his a word, ke ke a le tswa fatshe it binds him. ke mokgwa a reng nako tsohle That is why he says, ha a batla ho sebetsa lefatsheng when he wants to operate in o the tlameha world, ho fumana motho he wa has to lefatsheng find men ebe o mo jwetsa gore rapela and tell the person to pray o nkope gore ke etse ntho e and itseng ask me to perform ke this. batla ho pholosa batho I ba want to serve those people, empa ke hloka but motho I need men gore a tlo ntokolla for him to Hore ke release me, pholose batho for bao. me to serve those ke people fodise batho ba and heal those people, gobane lefatshe because the world ke la bona is theirs. ke Jesus. mokgwa morena jesu a reng That is why Jesus said, ha o rapela when you e pray, re thato ya hao e etsa le say, let lefatsheng your will be done in mmuso earth wa o tle lefatsheng and your kingdom come. ho thwe ha batle motho le a le mong He said he doesn't even want le ha a man, ka timela one man to perish, empa ntle le hore motho but the man a bolelle batho ka morena has jesu to tell people about batho ba tla Jesus. timela People will perish gobane lefatshe ke la batho because the world o belongs to se ka people. ba ba nyenyefatsa ho hang You should not belittle in any way. ministry wa batho The tshebeletso ya o batho. se ka ba ba nyenyefatsa You should hape not belittle again matla a batho the lefatsheng power of people on earth. batho ba na le matla lefatsheng People have power on earth. ba rata modimo They like God ba ba rata satane or they like devil. batho ba mbanana gore a ntate modimo o tla etsa ntho e nngwe le nngwe e batlang Some people take for granted that God will do anything that he want to do. gona jale china Right now in China, west north korea North Korea, mopresidente wa teng ga a batle sekreste the president of North Korea doesn't like Christianity. ba rapela batho People pray. but ha se batlene He doesn't like ha o ka Christianity. fungwana o tshwere bebele fela If can be found holy, ba o having the kwalla bophelo Bible, bohle ba hao you'll be locked le bana bao lifetime. ba hlahela And toronkong even your children will be born in le jail. ditlolo tsa bona Even their grandchildren. se ka ba nyenyefatsa matla a batho Don't ever belittle the power of ntho e people. nngwe le nngwe ntate modimo e etsang lefatsheng Each and everything that God performs in o this world, tlhoka motho he needs men. bebele re lefu le tlile ka motho The Bible says that death came through men. le tsoa ya bafu e tlile ka Even motho the resurrection of men, ee ha e tlile ka motho it became through men. bebele e tjho jwalo That is what the Bible sebe se says. tlile ka motho Sin came through men. le tokafatso e tlile ka motho Even justification or righteousness came le through tsoa ya men. bafu e tlo etswa ke Even the motho resurrection of them, rising from the death will come through le men. ntate modimo ha a batla ho phamisa And when God want to raise you, o sebedisa batho he uses people. o connecta le He batho connects you with people. go na le batho ba kekeng wa ba lwantsha There are people that you cannot fight, jwalo ka di-president just like the o ka president. mpa rapella favor a bona fela You'd rather pray for their favor, gore na le modimo a mpa o be favor le bona for God to give you favor for them. so batho nako tse ding ka o hloka ho utlwisisa nnete eo But sometimes as we fail to understand the re a truth, rapela we pray. ntate modimo a tlisa batho When God brings along people, wa ba tebela you chase them away ka boitshwaro through your behavior, ka o se ba hlomphe for not respecting ena o them. fumana gore nako tse ding And you should know that motho e mong o sometimes na tlo o thusa gore phunyeletso ya lemo tse 10 o tlo e fumana ka letsatsi that person could have brought your breakthrough for 10 years in one day. o se ka ba nana gore ae e ntse tla etsagala Don't ever think it will still happen. ntate modimo o sebetsa ka batho God uses people. potso ke gore na ke batho ba ba kae ba tla mamela ntate modimo o etsa ntho eo The question is, how many people will obey God for them to do that? ho thusa bophelong ba To help you in Because your ba bang life. ba utlwa gore ba hloka ho thusa empa ha sa batle ha batle Some feel like they must help you, but if it doesn't feel like doing it, doesn't do jalo o it. hloka ho tseba
ho fumana favor le ntate modimo But you need to learn on how to get favor from hape o God be le favor le and batho also be favored by people. batho ha e se tla etsala re rapetse Some people say it will still happen. We've ntate prayed. modimo o tlisitse motho God has brought someone. o tlisitse batho He has brought some people. o araba ka batho He answers through people. le satane o hloka batho ho Even the sebetsa devil needs people to work. le lewatle le petotswe ke motho Even the ocean was changed by men. ke ntate modimo a na bua le mosha go phela o petotse It's lewatle God who talked to Moses through the gona word. jwale ntse re re ntate modimo o entseng Right now we're saying God has performed this and that and that. ene ke nnete Yes, it's true. batho o sebedisitse motho But he has used gona men. tjena o tseba ntate modimo Right now you know man. o kgona God, ho mo utlwa you can hear him. bata ke tsena ke ba motho e morang jesu la hlao yena mona mo ruta training I center don't know whom of you Jesus appeared to him and taught him about or taught him training ke center. re le sound system tsena di rekuwe ke batho I'm saying even this sound system has been le brought building by eno a people. kereke eno o na motho a tlo itshetjha Even that building, some people set themselves to erect it. so ska ba undermine ministry wa batho Don't ever undermine the ministry ntate of modimo people. ha o fa favor When God grants you favor, wa ama dipelo tsa batho He touches the heart gore ba of utlwe ba men batla ho etsetsa molemo for them to feel like favoring you. ke batho They are people, ene ba ka ba le diphoso and mare they might have some ntate mistakes. modimo o sebedisa batho God uses people. so eno ke bohlale bo tlameng o be le bona That is the wisdom that you o have ithute to do. hore o tshwarelle di-connections tseo ntate modimo a fileng tsona le batho You should learn to hold on the connections that God has granted nna you mo through ntate- people. no mo ke leng teng ngwana je Where I am now ke ka thuso ya batho is it through the assistance of o people. leboe ntate modimo leboa ntate modimo Thank God, o ananele batho and I appreciate people ba nkang karolo bophelong ba hao who e take positive. part in your life. ene o tseba gore le bona ke batho ba ka ba leqholoso tsa bona You should know that they also have some changes because they are people. so ke ne ke tlhalosa gore ntate modimo Now, I was explaining a that God ke a etsa dintho fela cannot just perform things lefatsheng in the world ka ntle go tshebedisano le motho without using men or people. gona tsena ke tlo tsamaya Right now, I'm going to ke walk. tlo ya bloemfontein I'm going to travel to ke Bloemfontein. mandise wa e tseba ntho e ke buang ke lo bula branch bo ke bolinkang bona ke bo qadile 2019 ya ba covid ya fihla ebile ka toropong ga re sana branch bo tlo sorwa ke nna ke a leboga Hallelujah. jwale ke So- tlo ya bo KZN I'll go to KZN. level ya station. rona ya tshebetso se le hodimo se re na le bohlale bo bongata We have more wisdom than ho we na used to le have. batho ba bangata ba tlo pholoswa Many people will get saved. ba tlo tseba ntate modimo Many people will get acquainted ba with ke God. tlo profeta They are going to prophesy. sentse ke tseba nna mo ke fihlang a ke I know where to, when I get ke a there. tseba na ke jereng I know what I have inside of me. wa bona nna ke modisa ka office I'm not a shepherd by empa ke apere coat ena bodisa fela ona tje I'm just wearing this coat of ke shepherd. sa beile ya ka mane ke fanyeile ya ka I've wana hanged my coat there. office ya ka ke bo apostola My office is that of the apostle. so mo bula dikereke o raise di-leader ko office ya ka eo To open branches and raise leaders. batho ba no That tla is my bona ba office. tla tla conference ntse ba phulse ba profita ba etsa ntho tseno kaofela tse ba re morena jesu ma go tla bona le motho a ileng a fihla Praise the Someone Lord. will have arrived before. And Amen. a renke credit ya letho gona hobane re etsa fela se o itsong re se etse ke We phela don't take the glory of God. We just do everything that God has asked le wena o us to hloka ho do. tseba o nke responsibility as a human being as a person You also have to know o nke boikarabelo jwale o le ntate motho. modimo a batla ho etsa ntho o tlo fa motho pono gore ke batla ntho eno e etswe When God intends to perform something, He calls men to do the o vision. etse o se ka nna re e etse morena no ntate modimo o etse wena gore nke boikarabello God is expecting you to take responsibility. praise the lord Modimo o bokwe. re thabeng re bine o le monate re pholositsweng Yes, we should kaofela rejoice and be gona tjena happy. radio re e extendile wa bona We have extended the radio station. go na le motho ana a patale 100,000 ya le moo Someone has paid a ba tlontsha 100,000. 30,000 re eketsetsa maqhubu motho ga ona ntho e etsalang fela A human being, nothing just happens. gona tjena re batho ba pholositswe ba le bangata diterekeng mogotlong maluting badisana ke baruti tsatsing lena mogotlong ba The shepherds in Mogotlong have come, some pastors through ono bone men. crowd ya ka mogotlong e ne le holo ena e tletse le di-overflow tse hlano kaofela le You- ka ntle Did you see the crowd in Mogotlong? The hall was full and there was even an ba ona le overflow. motho ala a mamela ntate modimo But someone obeyed to God. Obeyed praise the God. lord Modimo so o bo- nke responsibility You should take your responsibility jalo ka motho as ga men. ona ntho e tla etsala Nothing will just happen motho a sa nke responsibility without a person having taken the responsibility. pitsong eo ntate modimo a o fileng yona In the calling that God has bestowed ka on you, boikarabello take ene ko o responsibility. bolelle And to tell you, ya costa it is costly. e tla o Ituru. costa Ituru. tla o costa nako
It will How cost cost you time, tjhelete? it will cost you money. Ha hona ntho ya Modimo e sa costeng letho ho hang. Nothing of God does not cost E anything. qadile re costa morena It Jesu. started costing Jesus. E re costa tjhelete nthwena ntate. Yes, it cost us money. E re costa sacrifice le mofumadi wa ka It family. costs us some sacrifice with my wife, Ya tjhelete ya nako. financial and time Ho etsa ntho wise. ntate Modimo e tla o costa. For you to perform what God has called you to do, it will cost Ha o you. se ready If you're not ready ho sacrifice. to sacrifice, Ha o ready o sebediswa ke ntate Modimo. how so can we say that to be used of God? Praise the Lord. Modimo E bo, tla o costa ntho engwe le engwe. it will cost you everything. Jwale re tswela pele. Now we continue. Re re We're saying pholo ya rona our salvation. ke re ntate Modimo e mongwe ntate Modimo why a sa solve ntho eo? The other one is saying, why the God cannot just solve this problem? Why can't he just do E it? tla be se legal. It tla be se molaong. Go ga kena lefatsheng fela For him to enter in the a ba world sa iketsa bogata etsa ntho and do as he wishes. ha bona batho ba pholoswa ba le bangata When you see people getting saved, o tsebe o na le motho a responsible for ntho you should know that someone is responsible for that ha bona batho operation. ba shwa ba le bangata When you see people dying, go na le moloi ya ipatileng motho there's another which a human being hiding. gopola semonkong mane I remember in e Simonko, mongwe wa dimembara tsa rona o na ya profeta batho mo one of our members went there and prophesied a about people rapella and batho prayed for people. ya ba mme mongwe a tswa mo Then one lady came a out pholoswa and got saved. ha ka ta o pholoswa After God ke became a ntsha saved, dipopi tse tletseng mokotla she took out some dolls that was di ngotse mabitso a batho ba motseng kaofela popi tseo those all the names of ladies in that batho ntse village ba were re, written "Le on nna the bitso door." la ka ke la Said, "Oh, my ke name ena e is-" sa la ntse a batlatlapa ntate He was them a the one ipatile connecting ba them. bona batho ntse ba kula fela People were getting sick. e le motho It was a human jale being. ba ke ba motšhisitse motho ene mpa e le go fela go la be se rute ka tshwarelo. They could have banned that person, but it's only that we taught about forgiveness. Praise the Lord. Modimo bokwe. Hey, so re tsebe matla a motho So we should know the power of man. ha o tloa di-connectioneng When it comes to ha o connections, tloa phamisong when it comes to ha o raising, tloa when it tlhonolofatsong comes to blessings, tate Modimo o sebedisa batho God uses people. so ha o rapela So when you pray, o bule mahlo you should open your o eyes no shebe batho ba kenang bophelong ba gago and see what kind of people enter le your a life. satane a batla go dia Even when the devil wants you to tlo fall, tlisa batho ba senang thuso he'll bophelong ba bring gago useless people to you. bebele re good kana ke bad company corrupts good character Bibele e re ditlwaelano tse mpe di senya mekgwa ye metle. ke kwa tsamaya le batho ba sa pholosang ya bona no tlo ba shapa You cannot go or live with unsaved people and think you'll be okay. jale wese o tlo tla o ratana le motho a senang ntho le ntate Modimo To make it worse, for you to fall in love with someone who's not born again, a sa dikeneng tsa Modimo when he doesn't involve himself with the ha ona things of mokgwa wa God, le spiritual life se healthy le gale there's no way bophelo ba hao ba semoya bo ka phelang ba ba strong. ho hang Not at all. o ithetsa You'll be lying to yourself. jale o bo monyala Now that you marry, se le matsatsi fela go bona kerekeng I will see you just for Aye. a few days here. a ya pele ba nyala tla nne ba re tla o dumella Before they marry, they'll be saying, "Oh no, we'll let you go to your le nna church." mofumadi wa ka ne ntse ke tsholo yo I also said to Saul, to my okay wife, ke lokile jale ga bua o lokile ke tlo dumela o nyala empa ke tla sekolong Australia ke go jwalo I said, yes, you'll go to Australia. se ke tseba ntle wa ona Australia tla e bona Yet I knew that I would not let her go to ke Australia. batla ya Hillsong ke ba okay o tla ya I said, no, you'll go. la ga ka ta o nyala o fumana go ha After we got married, ha ona mo yang I said, no, you're not going o anywhere. fella ka tlung ka mo This is your territory. ka nnete se ka ba desperate You should not be o desperate fumana o se ikagetse o batho and fela throw yourself to any Jack and Jill. ba tlo tima mollo wa gago They'll put off the fire of God in you. wa tseba le wena o tseba ntho e ke buang You know what I'm talking about. hey tseba ntho e ke buang a o lo tsetsa di-relationship ebile o kopanela bo dikobo ao More especially these relationships on the sexual matters, a mollo wa tima ntate the fire goes off. so anyway a se thuto ya ka eno re ke tswela That pele is not my teaching for today. ne le boeletsi ba ka ngwane It yesu was just my advice, my sister, my brother. ne ko eletsa I'm just advising you. ha re tsweleng pele ka thuto Let's continue with our teaching. jwale So, salvation pholoso ya rona it is a legal action ke kgato kapa ketso ya molao e molaong. ntate Modimo Father God, jwalo ka moahlodi ya moholo as a great judge, even though a re rata re le batho le hoja he loves us that much, but ka baka la dibe tsa rona but because of our sins, ona ke a ga moela he wouldn't just accept us gobane kgatlhanong le semelo sa hae because that is against his nature. toka ya ntate Modimo ko re
the judgment of the justice of God moya o etsang sebe o tlameha ho shwa. is for him, is that such that The soul that the soul that sins commits sin shall die. should die. So ntate modimo a ke a gamela fela re le ditshila. God cannot just accept us while we still have E re ko sinful. bolelle. Let me tell you something. Lefatsheng la semoya In the spiritual realm, ha hona tshwarelo. there's no forgiveness. Ke batla ho e pheta. I want to repeat this. Lefatsheng la moya In the spiritual world, mmusong wa ntate modimo in the kingdom of God, ha hona tshwarelo. there's no forgiveness. Ke a tsaya hore ba ntse ba ipotsa ehlile ke batla ho mmamela. I know you don't get me. I want you to listen to me Hona tjena properly. ntate a ka nkutlwisa bohloko Right now, Tate can hurt me ka mora kgwedi ka hona taba ko tshwaretse. after a month and said, Hobane I've forgiven you. maikutlo a ka kokobetse. Because my emotions have come down. Semoyeng ha hona ntho e jwalo. In the spiritual, there's no such Ha thing. hona tshwarelo based on maikutlo. There's no forgiveness based on my emotions. Ho tlameha ho lefellwe melato. It has to be paid for. Hona tjena ra amohela tshwarelo. Right now, we accept Hobane forgiveness morena Jesu o re shwele. because Jesus has died for Ntate us. modimo na ke a re tshwarela le gale. God would never could have Hoja molato o no forgiven sa us patalwa. if a penalty is not been Di given. spirit a di tshwarele. Meya ha e tshwarele. Ka tsela e emotional It doesn't. It's not going ho to tlameha be ho be le emotions. ntho e legale. Ho lokela ho be le ntho molaong. E bontshang hore molato ona o lefeletswe. That shows that this has been paid Jwale for. tokang ntate modimo e ne reng? Tokang ntate modimo moya o God etsang just- sebe o tlameha ho shwa. God just said that the soul that commits sin must die. Ke mokgwa morena Jesu a ile a tlameha ho shwa. That is why Jesus had to die. So hantle ho na le atonement tefello e entsweng. Actually, there's been an atonement made. Ke mokgwa ntate modimo a kgonang ho wa moela. That is why God is able to accept you Hobane morena Jesu o shwetse. because Jesus has died for So you. ha o tshwarela fela. He doesn't just E forgive you. tlile ho lefuwe molato There has wa been dibe an tsa hao. atonement for your sins. Ke mokgwa motho a shwang a sena morena Jesu. That is why somebody who dies without having accepted E Jesus, tlo ba sera sa modimo ka ho sa he feleng. was going to be the enemy of God eternally. Ke yona toka ntate modimo. That is the justice of God. Jwale hoba ntate modimo o tshwaretse. But because God has forgiven you, Hobane o tshwaretse ka hobane o punishile morena Jesu. because He has forgiven you, because Jesus paid the Ha o le ho atonement. Kreste. When you're in Christ, Ntate modimo a ke ke o punisha hape. God cannot punish Ke you mokgwa o again. kekeng wa wana le yena. That is why you cannot get Ke simple. mokgwa o kekeng wa timela That is why you cannot perish ha o le ho Kreste. when you're in Ha Christ. se taba ya emotion It is eo. not about Ke emotion. taba e legal. It is the Ya hore legal motho thing enwa o ho that Kreste. this person is in Morena Christ. Jesu o punishwe ka baka la Jesus has hae. been punished So because ha of this ke na person. di-ground tsa ho mo I don't punisha. have grounds to punish Ke him mokgwa ha o again. pholositswe. That is why when O you're sa saved, tlamehang ho tswa ho timela diheleng. you should not be afraid of dying and Hobane being morena Jesu punished o in sa hell. shwele bakeng sa Because hao. Jesus has died for you. So ntate modimo o kgethile hore Now God has chosen hobane o ngwana hae wa o rata. that because you're his child and he Ha o loves tswa you. tseleng. When you O na le wayward, tsela tsa ho he discipline. has another ways of disciplining O ntso le you. mmusong wa hae. You're still in his Ke mokgwa a kingdom. reng? Ke mokgwa a reng? That is why he Ka ho says Isaiah, in I Isaiah, will never punish you. "Nkekebe ka o utlwisa bohloko hape." Ho punisha ke tsuo. For me to punish you, Ke tsuo ya dihele. it's Empa o re empa o discipline teng ke tla o discipline. but I will discipline you. So discipline ya ntate modimo ko ba motswadi a o rata. God's discipline is because God loves you. Empa ba senang morena Jesu. But if you don't have Jesus, Ka toka in justification, ba tlameha ho fumana toka ntate modimo. they have to get the Ke justice mokgwa of Bebele e God. reng bohle ba hanang morena Jesu. That is why the Bible says those who reject Ho Jesus, thwe kgalefo ya modimo the wrath of God e hodima bona ka botlalo. is upon them fully. Ba fumana ntho ene re tlameha ho e fumana kaofela. They get all what they had to get. Empa le rona ga amoetse sehlabelo sa hae. But because we have accepted his Taba sacrifice, tsena ha di tsamaye ka maikutlo ho all hang. these things are not based on his emotions. Batho ba bang ke di-lawyer ka mona ka bo ba entse molao ba tsebana ke bua ka. All the people who have learned law or learned Hey. know what I'm talking Ntho ya ntate about. modimo e jwalo. That is how the thing of E God se is. molao. It is Hoje, legal. motho ena nke se mo punish. I cannot punish this Ka person. so bana ke ikutlwa jwang. Not because O I don't feel amoetse like going. sehlabelo sa ka. He has accepted my Ke la ka sacrifice. punishwa bakeng sa I hae. was punished for his sake. So o nke Bebele ka tsela e So jwalo. you should take the Bible that way. Ha qeta Bebele e be hlakisa And hape the Bible clarifies that hore e re Adama it says ha Adam, etsa sebe when you committed sin, o fane ka matla a hae o Satane. he gave away his authority to the devil. Le morena Jesu ona tlameha ho elellwa. Jesus also had to be aware Le of that. Paula o se o bitsa Satane modimo wa lefatshe lena. Even Paul calls the devil the God of this So ha world. se taba ya rona o ikutlwa jwang. It's not about how you feel. It's a legal fact. Ke taba ya semolaong. Adama ha mamela Satane. When God,
Adam obeyed the e devil. ne le ha mo fa authority ya hae. The time was passing So over le his morang authority Jesu to le the morang devil. Jesu mmitsa modimo wa lefatshe le. And even Jesus called the Le devil the God Paulo of this world. mmitsa modimo wa Even lefatshe. Paul refers to the devil as the God of this Empa world. morang Jesu ha tswa bafung. But when Jesus resurrected Wa from mo the ile dead, Satane matla. he disarmed all his A fa authority kereke. and gave it to the church. Legally Ka molao, o na le matla hodima Satane. we have authority E ka nna ba ha over o the devil. ikutlwe jwalo. You might not feel that way, Mara e change di-fact tseno. but it doesn't change those facts. So ntho e ke lekang ho e tjho, What I'm trying to say hore o tlose maikutlo a hao is that you should take away hodima your taba ya hore, focus "Atjhe, ha ke ikutlwe on, jwalo." on your emotions. Taba ena e tebile ho feta maikutlo a This hao. thing is very deeper than your Satane o ka emotions. hodimo ho yena. You're above the devil. Hore na o tshwile, Whether you're afraid hore na o ikutlwa or jwang. how you feel, O fuwe matla hodima you've been matebona. granted authority over the devil. Ke fact e se molao. Get up, it's a legal fact. Ke tokomane e teng o nang le yona. It's the document, Hore the ka document tsoa- that has ka been tsoa ya granted Morena to you. Jesu, That through the resurrection ba of mo Jesus, amohelang, those who ba accept Jesus phahamisitswe le yena. have been raised Ba up to fuwe him. matla a hae. They've been granted Ba fuwe his authority. borena. They've been given Hodima authority diabolosi le mmuso wa over the hae. devil and his kingdom. O hloka ho tseba nnete You ena. need to know that truth. So ha o sheba Bebele, And when you go e through ska the ba buka Bible, o tsikinyetsang fela. it should not just be the book that makes you feel good. E feta boemong ba maikutlo It's bokena. more than and above So emotions. hona tjena ha ke rapela, Right now when I ke a pray, tseba ntate Modimo o tla nkaraba. I know that God will answer Hobane me. ho na le ditokelo tseo ke di fuweng. Because there are some rights that I've been granted. O hloka ho di tseba. You need to know Ke tsona that. tse ke tlo fa tsona. That is what I'm going to give to Ditokelo you. tsa hao hobane re bua ka ho rapela ka matla. Your legal rights, because you are talking about it Bebele to pray e re effectively. ha re mo foseditse. The Bible says when you wrong God, E re re na le advocate. he says we have Mueli. So Bebele e bua puo ya molao. The Bible talks about the legal Language. Language. E bua ka atonement. if we are tefello. Tefello ka mantswe a molato o lefeletswe. Your fault has been paid for. Ha re bala ka ho Johane When you read through the book of John, chapter 3 la o sa iphetle. 1 John chapter 3. E re verse number 16. E bala jena. Nzele mametsi. are you listening to me? E re 1 John chapter 3. Johanne wa pele kgaolo ya boraro, Verse 16. Eseng yena. Ka bo ke second John. Okay, 1 John chapter 2 verse 1. Johanne wa pele kgaolo E re bana baka, ke le ngolla tsena hore le tle le sekele tsa sebe. Empa ha eba motho a ka etsa sebe, re na le mmuelli ya re buellang ho ntate. Ke Jesu Kriste ya lokileng. Ke yena ikentseng nelo ka baka la dibe tsa rona. So, that's why we have an advocate with the Father. ke mo kgona re na le Mueli ho ntate wa rona. Advocate ke lawyer. Ke agente, So la yes. ha o entse sebe, Even when you've committed sin, Morena Jesu o bua in your defense. God, Jesus speaks to protect you, O to defend you. hopola madi a ka a tswileng. He says to God, remember that my blood has been shed for this person. Hey, so utlwisise hore Bible is a legal document. You need to understand that the Bible ke buka ya Ha molao. o enka ka tsela e jwalo, When you take it that way, o tla ba le matla. you'll have the power. So mamele ke a qetela. So listen to me, I'm Ke tlo listening. tla re bua ka thapelo. I'm going to talk about prayer. Ho rapela ka matla. Praying strongly, powerfully. Ke batla go bona thapelo tsa di tlisa diphetogo. Whom of you want to see his prayers Counsel bring Joe. about changes? Raise Ke up your tlo fa hand. dintlha tse o tlamehang ho di tseba. I'm going to give you the point that you have to know. Number 1, The first o point, tlameha o tsebe ditokelo tsa hao. you should know your rights Ha o tluwa thapelong. when it comes to prayer. Ha fela o ntse o rapela As long as you're praying ka maikutlo, through your emotions, mohlomong o tla nkutlwa. he might hear me, Mohlomong ha no nkutlwa he might hobane not hear me I because was not very good this week. ha ke fositse bekeng ena. Tumelo ke ke ba matla thapelong. Your faith will not be strong in O hloka faith. ho tseba hore You need to know ka baka la Morena that Jesu, because of Jesus, madi a tsholileng, his blood has been o his blood has been itse shed. bonang. He said, Ke le fa tokelo behold, I'm giving you the authority ya go o bue le ntate. for you to talk to Ka my lebitso la ka. Father in my name. Ha o qala o bua le ena Once you talk to ka him lebitso la ka, in my e name, tla ka ke nna buang le it ena. will be as if I am the one talking to Ke him. tokelo ko o fileng yona. That is the authority or So the right that tseba I'm giving you. tokelo tsa So hao. know your rights. Tokelo tsa hao di senotswe lentsweng la ntate Your Modimo. rights have been revealed in the word of God. Ha o rapela, When you pray, o ska batla ka you maikutlo. should not come with your La emotions. eba o ka tla ka maikutlo, When you come with your empa bo emotions, itshwareleditse ka mangolo. but hold on to scriptures. So fumana mangolo Get some scriptures a buang ka bothata ba hao. that addresses your Ka situation bontsho o e or rapellang. what you're praying Jwale o for e presente ho ntate and Modimo. present it to God Jwalo ka kgotla. as
as if you're in court. Bebele hore tlisa argument ya hao, o The Bible mpontshe. says, bring the document Na hobaneng ke tlameha ho etsa ntho ena? and let me know why I should do Hore this. ntate Modimo bona bana ba kana ba jwang. God, look at my children. Empa e sheba lentswe la But hao. when I go through your word, Le re jwalo ka ngwana hao. he said, just like your Ha child, ke a tlameha ho phela bophelo bo tjena. I should not live the kind of life I'm leading now. So So ke tlisa bana ba ka ho wena. I'm bringing my children before you Hore ba fetohe. for them to get changed. Ke taba ya ditokelo. That is it's about Ha se my ha se rights. motho a tlang a ntsa go we o ka mpa thusa bana ba ka. Oh God, I'm looking at Ntho ena o rapela emotional bona lefatshe la moya ha le recognize emotion. the spiritual realm doesn't recognize the Le emotions. recognize authority. The elder Le recognize ditokelo. your rights. Sona jena o ke kwa tseka modimo ntlolofatse. Right now you cannot go, God bless me. Fumana mangolo. Find some O scriptures. re tata modimo ke a bona ke mo ntlolofatse I bophelo said, ba. God, I cannot see my blessings in my life. Ephesians chapter 1 verse 3. But in Ephesians chapter 3, Itse o ntlolofatse ka he said, matlolo you o. bless me with all the Ka blessings. hona ke a leboa ntate. Therefore, I thank you, O God, bona tsa matlolwana bophelong because ba. you are revealing your blessings upon O my tlameha o life. rapela ka tsela e That jwalo. is the Number way you 1. have to pray. Ha o batla ho rapela ka matla. If you want to pray strong, Ha o you rapella lenyalo. pray for your O marriage. batla ho setla bophelong ba You want to hao. settle in your Se ka life. batla ka emotion. Don't come along with your emotions. Hineng. Say, for how long? Hineng ke tla kerekeng. For how long have I been coming Ha to e sebetse ntho church? eno It doesn't ho work. hake. O tlameha ho fumana You hore need to ntate. find out Lentsweng la that hao. God in your O word, itse o tla mpha tabatabelo wa pelo ya you hae. said you know the desires of my Ka heart. hona ntate ke a kopa. Therefore, Father, I am Ka asking lebitso la Morena in Jesu. the name of O Jesus, mphe molekane. give me the husband. Ka mora mono ke a leboa ntate. After that, I thank you, Hobane se God, ke mo amoetse. because I've accepted Ebe it. jwale wa leboa. And then you should thank God. Mofumane Hallelujah. wa ka go sokotse bana le yena. My wife, Ntho ne mo se go thunye le stage 4. Ntho a ile stage 4 e worse. we have read the stage 4 instruction Right. for receiving the Ntho ngwe le ngwe children. ka mona e senyehile. Ke a tseba. Everything was damaged. O lo nkomotela ke fihle. Hey, o rata ho bua ka nna. Ke bue ka makatso. Ko re ke a iposa. Ha ona dimakatso se ke tsa mohlala fela. Amen. Jwale re ne re rapella bana. We are praying for Ba tlameha ho babies, fumana mangolo. and we got some scriptures. Ntate lentsweng la hao. Father, in your word, O itse ha ona tla hloka bana ka rona. you said no one will lack children amongst us. Report wa doctor ke ena. Report wa doctor ke ena. Report ke ena ya doctor. Here is the report of the Re a doctor. e bona. We are seeing it, Empa lentsweng la hao. but your word, Bana ke tlhonolofatso tswang ho the wena. children are a blessing from you. O tlose attitude ya nako. A ko bone fela. Re nyetse re ipolokile ha re na le bana. Take away your attitude. You've got married, you have received visions. Ha ona mo yang ka attitude eno ho hang. You're not going anywhere with that Lefatshe la attitude. moya le utlwe maikutlo o The senya spiritual nako. realm doesn't understand, that doesn't recognize O the tlameha o tla ka ntho e emotions. solid You need to ntate. bring something solid to Eno o God. fenda de modimo ko wena tshilong Say, twena. God, this is what you have said Lentsweng la hao. in your way. Ha ke e bone bophelong ba ka. Let me see, let me experience that in my life. Hey, o se ka nna he a ko bona re fere o re tsamaya kereke mona. We're not getting proposed. For how long have you been Ha here? ona mo yang ka ntho You're e. not getting anywhere with that. Attitude e jwalo. That attitude Ha ona mo e tla o isa. will not take you anywhere. O tlameha o fumane. You need to find Hona out. tjena o bonolo ka Google tsamaya o lo sheba. Right now, it's easy. Go and through the Google. Mangolo a buang ka phamiso. The scripture that O utlwa talk about hore raising you up. bophelong ba o bona hore dintho di slow. You see that things are stagnating. La tseba stagnancy ya re rate kaofela. Ha re batle ho ema nqa le we all Eh, create ya re ke a stagnancy. morao, ke a It's like I'm going back. Ke a pele le morao. Jwale la o ka ba teneya. Even if you get Wa ba annoyed frustrated. and frustrated, Ha e no tswela molemo ntho eno. it won't benefit O you. tla tabanya You dintho. will cry and throw O some tle o be tantrums. matsoho. You come with lay Ha hands ona on ntho e tla you. fetoha. Nothing will O change. fihlella o tsamaya. Up until you O lo go sheba lentswe la ntate and go Modimo. through the word Hore of na God. o itseng ka phamiso ya And what you've hao. said about O raising you itseng up. ka progress ya What have you hao. said about your progress? Lentswe la Modimo le The re. word of God E re says, ba lokileng. so the righteous, Tsela ya bona e tla kganya letsatsi le their letsatsi. words which shall rise Fumana shall stay temana in you. eo o itshwarellang ka yona. Talk that Jwale scripture o and hold ipresente on. court pela ntate Modimo. Take yourself to Hore o God before itse God. ke tla ya You pele. said I will be Empa nna ke bona ke ya progressive. But morao. I'm seeing myself going And o backward tla ka attitude ya teboho. and coming with the attitude E seng of attitude that, ya ho teneya. not the attitude of getting O re annoyed. ntate, The ka Father. hona ke a rapela. Therefore, I'm praying. Phethahatsa lentswe la hao bophelong ba ka. Mpulela mamati bophelong ba ka. Accomplish your word and Kopanya le not batho. connect Hobane with people. Bibele e re Because the Bible phamiso ha e tswe botjhabela. Raising up Ha e doesn't tswe come- it doesn't bophirima. come from Empa e nowhere, tswa wena. but it comes Ka hona from ke you. rapella Therefore, I'm phamiso. praying for O you to itshwareleditse uplift ka me. lengolo Holding on to leno. that scripture. O ko beha maikutlo ka thoko.
put away Maikutlo a no tswela molemo. it will not benefit you. Na ga utlwana. Are you hearing me? Gopola moruti ga le kgolela. I remember O Pastor na Galekgolele. preacher kerekeng ye He nngwe. was preaching in Ba our boletsa church. ba re baruti ba preach mo. They said the preacher the Hona le pastor did not Satan preach istile o tlang batho mona. because there's something that will hold people on. A ntse preacher la tla morao mane. As he was preaching, though, they come back Sentse from lo the tla way. batho ntate batho sentse ba He balea. saw people running away. O re a hetla sheba He said baruti. when he looked back and the pastors, Baruti bana ba ipata ka morao tulo ba rapela ka pastors were ditshang. hiding from the back. Ya ba o tla o yena motho ena o mo tobile. This person came straight to Ka Pastor ba o bua le Galekgolele. ntate modimo ka kelellong ya Then he hae. talked to God in his A re mind. modimo. He said, God, Ha nka ba ka o tloa fela. if I can get Ke beaten tlo here, tlohela ho preacha gospel I'll letsatsi. stop preaching the gospel O from sa today. ntse picture ga di-camera di mo nkile He was newspaper. picturing the cameras being posted that he was beaten. Ee motho eno ga ntse a tla ho yena. As this man was O coming ntse a goga closer, fela. he said, O re ke ha re Jesus. he said, Jesus! A utlwa matla a tswa ho He yena. found the power getting Eba out of motho him. eno o ntse a tsamaya fela. This person kept on A going. bitsa hape Jesus. When you called upon the name Ya of motho eno Jesus, o ntse a tla ho yena this fela. person came Baruti closer. ba ka mora ditulo ke The dithango pastors were fela. hiding from there saying, Rakoboshika. O re jwale Then he says, ke a nka bebele ya hae. he took his Bible A fihla ema hodima yona. and stood upon his A re ke eme Bible. hodima seo se tjholong. He said, I'm standing upon what you've O itse ha said. ona sebetsa. He said, no weapon Se theoheng kgahlano le fashioned against se tla tle. shall O prosper. itse dira tsaka. You said my Di tla enemy tla ka tsela e le nngwe. shall come in Empa one di tla direction, matha ka but tsela they'll tse flee in supileng. 7 ways. Hallelujah. Fumana mangolo ngwaneso. Get some O scripture. mo ye toroneng ya ntate modimo. And go to the O throne of tshwere God. substance. Having some O tshwere substance. lentswe la Having hae. his O word. kobeya maikutlo ka Put thoko. away your O emotions. kobeya dikeledi ka The thoko. more Ha di you o tswela it molemo. will not benefit O nya you. dikeledi tsa o di tsamaye le lentswe. Let your tears walk along with the word of God. Ntse re le Thank you, mo. Jesus. Ke a ema hodima lentswe leo. Then he stood upon that way. Motho ena a nna a tla ho yena. This man kept on Ya ba o approaching. thotse fela o eme hodima lentswe leo. He only stood there standing on O the beile way. bebele ena fatshe o eme hodima He yona. put the Bible on the ground and stood Motho upon ena it. ke a qhoma enwa kete. He said this man just moved A wa up fatshe. and fell down. Ya ba tsoa ke batlang mo. He said, what am I Ke doing fihlile here? neng ho etsahalang? Ya ba e How se le did mo. I get here? O ema hodima lentswe. Stand upon the word of God. Se ka nna akgela ditantrum ntate modimo. Stop throwing Ke la some bona tantrums batho. against God. Stop throwing some tantrums. Ao. For how long? Ha e no tswela molemo It ntho will e. not benefit you in any Ho way. sebetsa lentswe mona. The word of God. Bebele re manyoloi The Bible says ke the angels meya are the e spirit. emetseng ho phetha lentswe la That the minister hae. of the spirit Ho that tries to thwe fulfill ntate his word. modimo He said, o God shebile lentswe la hae is looking ho upon le his word for phethahatsa. him to fulfill E his seng word. keledi tsa hao. Not your E tears. seng maemo a hao. Not your E seng emotions. emotion tsa Not your hao. emotions. Lentswe la hae. His So way. ha o rapela. That's why you Tshwara pray. lentswe lena. Hold on to O his re way. ntate lentswe la It's hao. a God Le your itse way. nna le ba heso. You said me Re and ke your ke ra family. tseba tlala. We shall not suffer or Ke bona lack. tlala ka tlung ngwana jwale. see some Ba bona ha bo tjhentjha ka lebitso la Let this Jesu. situation Ke a change bo in laela the ka lebitso la I Jesu. command it right Hobane now in the lentswe la name of hae le re. Because his Ha o word bua le said, thaba when ena. you touch O re sutha o lo wa and lewatleng. throw O yourself sena into the sea pelaelo. without E tla hesitating, sutha thaba it shall eno. move to E the le sea. thaba ya bofutsana. It's whether you E le the thaba ya mountain tlala. the mountain of E le thaba hunger, ya bokulo. the mountain of Bua le thaba. Talk to O the tlohele ho mountain. bua ka thaba Stop eno. talking about the mountain. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ha ke tsena o tobane le bophelong ba I hao. don't know what you're facing in your life. Fela o ikutlwa o nyotobetse o le sono. Stop feeling you're Ha getting ona low. sono mmusong wa ntate modimo. You're not low in Kaofela God. re na le We dikolotso. all have some Empa challenges. lentswe la modimo le But re the word o of ya God says, fetisang You're mohlodi more ka than Kriste a o fang conqueror matla. through Christ. Bua le thaba eno. Talk to the mountain. Profeta o bue tharollo ya Prophesy hao. and talk your Bua tharollo ya hao. Talk your O solution. profeta o rapela ka dipuo. And prophesy O and talk phathalatsa hore ke tswile And boemong declare bona. that your Bua hore outcome is bathusi ba Talk tlile. that the help Bua hore has come. phamiso e teng Talk bophelong that ba raise ka. have been raised up in my life. Ha e le ntho ena o lla ena e no tswela molemo. For you to cry, it will not benefit. Spiritual ha e re nix. It doesn't say anything in the Tlo spiritual ditebetsa realm. fela o tlo ipona o le sono. You'll just see yourself as Ono o somebody so iponela useless. fatshe. You're looking yourself Self-esteem down e se le low. mane. Your self-esteem is down there. Empa o fuwe dibetsa ka molomo But wa you've hao. been given some weapons through your mouth. So tsa mo fumana. So go and find out. O ye o ntate modimo o tshwere substance. Go to God holding some O ke substance. tokelo ya ka eno. That it is my Ga right. ke qala business. So when I Ya start tlehe. business, it must So ntate succeed. ke a leboha ka bohlale. So Father, thank you for the Ke a wisdom. leboha
leboha ka favor. Thank you, Lord, for the Ke a leboha favor. ka di-connection. Lord, thank you for the Ebe jwale connections. wa mo leboha. And you should start thanking So him. ha o batla thapelo e matla, If you need a powerful o prayer, rapele ka tumelo. you should pray in faith, E tsamaya le teboho. getting along with Ha ona thanksgiving. ditletlebo mmusong ona. No complaining in this kingdom. Ho hang, o rapela ka Not tumelo. at all, you pray in O faith, sontse o leboha. thanking God already. Ha ne ba mpha report ka mofumadi wa ka. When they gave me the report about my Ne ke le wife, mong. I was one. Ha I was nka alone. ka mo jwetsa. I didn't tell her. Ha nka ba ka TV ntsatsing I lena. didn't go to the TV Ne ke station. ikutlwa Then. ke le down. I felt low, Empa ke la ka fielding but I went to the field ka rapela. and prayed. Ha nga ka go, oh, I didn't say, "Oh God, modimo wa phoqang ko bolela. God, you're just Motho- disappointing me." Go hopola o na le ausi e mong a na hloka mosebetsi. There's one lady who was A unemployed. sa tetebelang. He was so low. She Na was so nna low. modimo ke a mo tseba hle. I know Ke God. bone ka jobo. I've seen how Ka you're o praying with phoqa Job. Modimo, wa utlwa? He's a O tla- o- disappointing o tla God. tla o thusa o so omeletse o sena letho. He will only come to your help when you're dry and down. A re ke bona jobo bana ba la ba shwa. He said Job would A love re his bona children. bona batho ba tswa ditronkong modimo. He lost everything. Ka re ke a mo kgalemela ka gona mo o tla ka thuso. I said, "You're not getting anywhere Ah, with this nna kind ke of bua ntho e thing." ke e He tsebang, said, bona ke but jwang. this is the truth that I know. Ha ona mo o tla ka thuso. You'll not get anywhere with this Hore na o attitude. kopane le challenge di-thing. It doesn't matter the Ntate kind modimo of o challenges you hlakorela encounter. hao. God is on your Ne side. ke eletsa motho e mong e leng hore ntate modimo o ntse a mo guide ka business. Ntho e nngwe le nngwe e tsamaya hantle. I was talking to somebody who was trying to establish the business and things were going Ya well. ba tjhelete o sa fumana e tshwere kae bankeng ka tsela e tenang. All of a sudden, her money or his money was okay. held at the bank. Hobaneng ntate modimo a dumeletse ntho e ka I said, "Why did God allow se this?" ka ba ba bua ntho eo. I said, "Don't say such a thing. Se ka ba ba ifumana kelellong ya ho qosa ntate modimo. Never in your mind find yourself accusing Hobaneng a sa God. nthiba? Hobaneng a sa mpontshe Why ho hang, didn't you stop ho me? hang? Why? No, 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 no. Ntate modimo o ile a hlakoreng la hao. God is always on your Dintho di side. etsahala lefatsheng mona. Things happen in the world, But o dule o bona ntate modimo e le helpera ya hao. but continue to see God as your helper. O bone le partnera ya hao. See Him as your partner. Hore la o ka ba lahlehelwa. Even if you lose something, O tla o buseletsa le He will kgolo. restore you hundredfold. Hore la o ka ba wa supa. If you can fall 7 O tla o times, phamisa He hape. will raise you again. Mo bone le partnera ya See hao. Him as your Se ka partner. ba ba iphumana o mo qosa le ka Don't mohla o le ever mong. accuse God not for anything. Phamisa o Hallelujah. tswa e bontso mametse. Lift and raise your Re hand. batla if you're- thapelo tse matla mona. We need some Ha o powerful jwalo. prayers. Ha o ya here. mamona o rapela. When you stand to Ra tseba pray, hore ntho di tlo etsang. you should know that things are going to Hobane happen. wa tseba ntate. Because you know. Ho itswe ha ke bitsa lebitsong la It's hae. been said that when I call Le pele upon ke rapela wa Him, nkaraba. even before I pray, Ke a He ke tseba answers me. tokelo tsa ka. I'm going, approaching Him, Hobane knowing ke my morwa wa hae. rights. Because I'm His Ya daughter. nthatang. He loves O me. mphile tokelo. He has given me Tsa some borang rights. lapeng lena. And the sonship O itse ke rights. bitse o He yena. said I should call upon Tsebe ya Him. hae ha ya His kwaleha. ears not bow. His Ke modimo a re utlwang. He's the God who hears Ha o us. rapela o tlo o fa di-connection le When you batho. pray, He'll Ha o connect rapela o with tlo o people. fa favor. When you pray, He'll Ha o favor you. rapela o tlo o fa bohlale. When you pray, He'll give you Ha o wisdom. rapela o tlo o fa When ditoro. you pray, He'll give you some Ha o truth. rapela o tlo o fa When you direction. pray, He'll direct Ke you. modimo a arabang That is the dithapelo. God who answers prayers. But Hallelujah. attitude ya hao. But your Ha o batla attitude- ho rapela ka matla. When you want to E pray tlameha e be softly, positive. you have to be Ntate positive. modimo ha o utlwe batho ba negative. God does not hear people who murmur and Ba negative. why me? Why me? Hobane nna, hobane nna. Ho hang. Not at all. Praise the Lord. Modimo o boko. Ra qetela. We're ending Ke a up. tshepa ke so o bore. I hope you're not bored. I hope you're not bored. Phamisa o tswa e boboreile. Ra qetela. We're ending up. Jwale hore o thusehe, For you to get o help, ska fumana o rapela ntho tse ikelang ka thoko. for you not to pray not along with Hopola the hona le word of batho God. ba so thanda modimo ba ba di plate le modimo a rapela. Remember that some people who just twist the Ho word so of tla God. le tsona. when Ntho ena pray. o sa e etse ena ke a tloha ke re If you ke. don't do this, I'll just quit. Ba e tjho. They say so. Ke tshepa ka le ka le nna ke. Ah, God, I'm so faithful. If you don't, wa shebella. no, he's Le here. jona sola nnetsa ba. Even Jonah did that. Ha ke ta o bua le modimo ha o tlini nifa ntse ke tseba go mo hao ya ba wa shebella He mohlomong. said, "Oh, you're not punishing Nineveh." Bona I'm bona giving tsetsa up. la ga re ntse go tseba. He said, "I know you. You Ke mo wouldn't." go latla ka baleya. That is why I ran away. Bana ke a o tsaya modimo wa mosa mo hao. Because I know you're a loving God. Ya bileng a diang ho tla. You also delay to punish. Ke mo go ke la ka balela That bana. is why I ran away. Ya ba wa she. Then he looked back. He Hoping stood mo back. ganda le modimo tla tshintsa maikutlo. Anana kaba, God will change his Ya o motion. sena ntho e tsalang. Nothing happened. Se ke ga manipulate ntate modimo. We should not manipulate God. Ba re manipulative go le batho le ntate modimo re tla ka ntho eno. Re tseba hore ebe we approach God with a manipulative Ho hang, attitude. ho hang. Ha Ha se ka wa etsahala. thapelo e effective. If you want thapelo Oh, e tla tlisa ka lentswe.
come with the word, o tle ka thoriso le tebogo come with praise and thanksgiving to God, o so ntse o nyakalla rejoicing already, o tla ka tumelo coming in faith jalo gapela ka di-tongues and praying di tongues, tla o seifa they will save you. gobane ka kelelo o ka nna qalelo ipuela ntho di Because with your mind, you might start speaking ga things which are maikutlo a not. tetebetse o tlo bua ntho di When your emotions are low, you speak A things sono that le are not betere right. ebile gale kwana nna ke le lefatsheng I've been doing well in Ska the nna bua world. ntho tseo You should not start O rapela ka utter such di-tongues. things. Praying tongues. ga o qala go bua sesotho kapo sekgowa Once you start e be Sesotho, prophase it should be ka lele o bitsa prophecy. ntho tse seo jalo ka ka diteng Call things which are not as though they ka are. di-tongues ke rapelela business e randa In tongue, I'm a ga o qala o makarababanda. bua sesotho fela ntate ke a leboa gobane Once you start your lentswe la hao le language, re talking wa your language, katisa. let it be business about ena ya praise. tiile Praise ntate him. e godile kgwebo ena It has prospered. botlhale bo teng I've got o wisdom. mphile maatla o etsa You've ntho e given me the power to do that. ga o rapela bjalo If you pray that way, e be jwale and then o qalella ka dikgato you have to start taking tse some bontshang tebello steps ya of faith hao that shows your ga o ntse expectation. rapela o shebe leiru le As lenyane you pray, you should be looking for the small sheba cloud. di-connection tse nyane Look for some small goba connections. ntate modimo o tla qalella o tlisa batho Because God will start to bring o people. tla qalella o tlisa bohlale He will start to give you o tla wisdom. qalella o etsa gore batho ba utlwa ba batla go You will thusa start to feel people. O Feel qalelle people ho that di they want to ananela help ntho you. tseno. You should begin to appreciate such ntate ke a things. leboa Father, I thank o you. leboele ka phetogo e nyane Thank fela God for even a small change. ke rapelela bakudi haholo I pray for the sick. ne nne motho o tla kogometse a kula Sometimes somebody will be coming to me low and very a se sick. tlwale o tsamaya The person cannot ebe even ntho e nngwe walk. le nngwe ya fola o sana lengwele fela And then everything gets healed and remains ke the o ikutlwa o le same. bang? Then he said, how do you feel? o supa lengwele fela He'll be pointing o at tlhoko me. ntse bo le mone bona The pain is still o there. tlameya o qalelle o celebrata ka phetogo e You teng must begin to celebrate the gore small ke a change. utlwa gore ke betere ke leboa ntate modimo e seng gore hai lengwele There's still some pain on my ngaka di knee. se tue le o thusa o se tue o The leboa ka doctors phetogo e could not teng even help you. ha o patetse disangomeng o ile kwana You've paid some sangomas, have been going up and o about ntate seeking modimo for. utlwa o se tue o leboa ka phetogo But you e cannot thank God for the small change. leboa ka diphetogo Thank God for the changes. ka focusa go ntho tse sa changeng Do not focus o on the things celebrate that are. phetogo tse teng Celebrate the changes that are tseno already tse there. setseng di tla fetoga le The tsona remaining ones will also get changed. Praise the Hallelujah. Lord. Modimo o bokwe. so ga o batla go rapela ka maatla So if ngwaneso you want to pray effectively and ga o ntse o powerfully, rapela as you pray, e ba o rapelela lelapa praying for your o family, rapelela business praying for your business, o rapelelang whatever o you're bo so praying ntsong for, ka dikgato you should start Mohlomong taking o na some le steps 100 of faith. ranta. Probably you have some Ha o ntso 100 rand. rapela. As you pray, o profeta prophesying, o bo so ntse o leboa thanking o bo so God, ntse o etsa di-business card ka tšheletenyane you should start making some business cards with that, o lebeletse gore ntate modimo o tla o atisa expecting that God will increase you. o tla e bona thapelo ntate ya sebetse You will see the results of ba prayer. bangata ga ba tswele molemo bane o rapela negative Many people do not benefit because they pray negatively. ya mongwe o rapela ntleng pa gana digato The other one prays effectively but no steps of faith. tlameya o be le tebelelo o bontshe gore ga ke lebeletse nthwane You have to be expectant from go God. kgweding ena ke settla case ya lenyalo la ka once and for all Said, this month I'm settling boyama malenyalo laka ebe ke phetho ke ke ba hlola ho etsahala ntho tse Wa etsang. rapela. You pray, wa leboa you thank God, wa nyakalla you rejoice, go se maikutlo a bo ga nna batho ga ke kopane le bona no take away your emotions ga from ke go that. ntse o gapelela taba ya gore ntate modimo a tse motho a nepetse You're praying that people, God should bring some e be jale connection. le ga o tswela ka ntle Now when you come out, tebelelo e teng there must be some gobane expectation. tebelelo e attracta ka ga bore e Because bonagale being expected will attract your answers. sola o tsamaya mona leitlho le buleile So ntate as you Mokiene. walk, you're opening your eyes. Is that this one? Is e this this one? seng ka bo desperation no o se ka ba desperate It's not ba. when you unyotobetse. ha o le desperate When you're o desperate, tlo etsa diphoso you'll do some ha o so le mistakes. tsietsing o tlo inkela mangweng When in trouble, you'll just fall for anything. ka mantswe a mang In other words, motho wa tseba gona o lebeletseng you know what you're expecting. sane bontshang go dumetse The sign that shows you gore wa phomola you should ga rest. o dule o ntse o ipotsa gore ebe ke tla fumana motho ene no You don't keep on worrying. tswela pele ka bophelo ba Continue with your gago life ntate modimo e solvile and know that God has already solved it. Praise Praise the the Lord. Lord. ebe Hallelujah. jwale And then o rapela ka leqophe you pray persistently. ei o ska ba ba tloela go rapela go fitlhelela o bona karabo ya You gago should not stop praying until you receive your o pola answer. go rapela ntate modimo a gagaba but nako tse dingwe Remember, when you pray, God answers us, but sometimes o re developa pele He develops us. Jwale, rona re le batho, Us as re people, batla ntho tse ka pelenyana we need things to happen ntho engwe le engwe quick quickly. tiktok fast microwave fast le thapelong ba batla ntho tse ba Even in prayer, that is the kind of our attitude. ba tla qala ke rapelela monna fela a ba sa wa
when I pray for I'm asking for a spouse, I should sing. A re ke enwa ke He fihlile. said, here I am, I've come. Nako o gapetseng o phomole o tswele pele ka By bophelo the ba hao. time you've prayed, relax Tseba hore ntate and Modimo o ntse a continue your sebetsana life. le Know ntho e. that God is working on E your seng banna faith. fela le mosadi le banna ntse ba sokola ho fumana basadi. Even men are struggling to get Hobane ba good bangata o wives. fumane hlileng e le nyana ntate, ha se For ntho e you to bonolo. get the right one is not easy. So o tlameha o phomole. You must rest. O tseba hore ntate Modimo ke ha o qala o nana ka ntho e ntate ke a leboha hobane o so ya gabedi. Once it comes to your mind, thank God that it has already Ha o been batla ho answered. bona ehlile o tumelong e phethahetseng, If you want to see that, if you are in o the tla utlwa e se sa o perfect tshwenye faith, ho hang. you'll not get bothered Ha anymore. fela ntse o tshwenya, As long as it bothers ke you, supo sa ho tumelo e so it phethahala. shows that your faith has not been fulfilled yet. Hopola hore ho na le ntho tse ding tse leng kgale re di rapela. Ne re nahana ba nna o tla be se di etsahetse. Remember, we've been praying for other things long back. We thought by now that we Ne re nahana have tla be se re haile kereke. we thought we would have built the church But already. ke ona re leng processing, ntho ya ntate Modimo wa e tshwarella ntate. You have to hold on to the thing of Bebele God. re ka tumelo The Bible says by faith le leqophe and persistence, batho ba amoetse ditshepiso tsa Modimo. people accepted the promises of So God. ha re batho ba nyahamang. We are not people who Ha o get tloha easily nthong ya discouraged. ntate Modimo, When it comes to the things of ha re God, nyahame ho hang. we don't get Hore discouraged. na ne nkare di a o etsahala. Even if it happens to Re ra e delay, tshwarella ho fihlella re e we bona. hold on until it comes to pass. So o rapela ka leqophe, You pray o persistently. rapela ka tebello, You pray with o expectation. rapela o na le dikgato tsa You pray tumelo, taking some steps of o faith. rapela ka You teboho, pray with thanksgiving. o rapela ka You tumelo, pray in faith. o rapela ka dipuape wa e You profeta. pray in tongues and prophesy. O rapela o tseba ditokelo tsa You hao, pray knowing your o rights. rapela ka lebitso la Morena You Jesu. pray in the name of Ha ona Jesus. ntho e ka bang ya o ema ka pele. Nothing will stand Re before fuwe matla you. We've been thapelong. given power and Ba authority. bangata ha ba bone matla ano Many hobane of you do not experience ha ba such a power. leqope thapelong. They are not persistent in Ha prayer. qala a bua fela wa ntho e sa etsahale wa e Once tlohela. he prays once and he just stops. And o tseba hore katleho ya hao And you know that your pitsong prosperity ya ntate Modimo in the calling of e God tlo affecta batho ba bangata mpe. will affect many people. O ipotse hanga ka tlohela taba NTC. Just mind Ebe you, mohlomong a ke e qala. if I just back off Kapo from my ebe calling, se what ke will happen? feletse mona. Or I end up right Ho na here. le millions tse ngata mpe tse tlameha ho kena mona. Tse There's ngata. still some million souls that have to be saved Tsa here. makgowa tsa ma India le ma China. All kind of nations. Ene mara wa utlwa hore ke battle wa tsa after level ena ke ntwa. It's a battle for me to reach this level. It has not But been motho easy. tlameha o push. But you still have to Fumane push. bohlalo ntate Modimo. Ask for wisdom O be from le God. kope And be ntate. persistent. O be motho a matla. Be Bebele a re powerful man. Bebele re be strong in the Lord. The Bible says, "Eba matla moreneng." Bebele re le ba matla ba The kgathala. Bible says even the strong gets weary. Empa ba emang But- those who wait on the Lord. Bana ba emang ba emela Ho Modimo. te ba ntjhafatswa matla jwalo ka They le. get renewed like an eagle. Ke ile ka bona batho ba lla ba baholo. I've seen people, all people crying. Ba mbala ka tsa lefu o utlwa hore ha ke tsebe na ke tlo fepa Some bana ba of ka. them wishing to die because they were like, I don't know how I'm Mo going to die. kgathala. Getting Ke ntho e weary. fihlelang motho. Everyone gets weary. Kaofela ra kgathala. All of us get weary. But matla ra fumana thapelo. But we get the strength in our prayers. Le ba nako ya thapelo mehlena. You must have time for prayer every day. Spirituality sa hao. Bosemoya sa hao, Se bophelo ba bonala semoya wa thapelong. Se hao. bonala thapelong. It has to be strong O in bonolo prayer. wa mpe kerekeng o tlo bina but mo It's rapelang easy o for le you mong. to dance, but when you're alone praying, Ke yona ntho e bontshang na matla a hao a makae. that is what reflects your strength in prayer. So please ha ebe thapelo e se le fatshe phamisa bophelo ba thapelo. If you're praying, the shield of prayer is low, Mona raise it up. go kgothaletsa ho rapela hora ya hodimo. We encourage you to pray for an hour and above. Ke tsaya batho ba rapelang 3 hours letsatsi. I know people who pray for 3 Hona hours kerekeng mo. right here in Ba church. rapelang 6 hours. Some of them pray for 6 hours. Thapelo o tlameha be le bophelo ba thapelo. Your life should be prayerful. So ha o tsoa, When mofumadi you wa get up, mofumadi wa ka o tsoa ka 4. my wife gets up at 4. Ha kena torong ya ka boraro, o kwa sentse le di-tongues ka mane ka sitting room. When I get in my 3rd hour, she'll be praying tongues. Ha ke batle ho itlama nna o tsoa ka 4. I don't want to commit myself to get up Ke at 4. rapela ha ke tsoa ka bo 7. I pray when I get up at But ho sala 7. ke a rapela. But the thing is, I pray. E mong le mong tlameha be le bophelo ba thapelo. Each and everyone has to lead the kind of life prayer. Ke tsaya motho a rapelang hora le 30 minutes hoseng, hora le 30 minutes mantsibuya consistently since January till today. I know someone who prays, Ka kerekeng ka mo. come on, ka kerekeng, hora le 30 minutes. Tlohela ho bapala ka thapelo. Stop praying with the prayer. Playing. Playing, yes. Bophelo ba batho man di se ke yona ne ba lla ba ga ko. 4 se go tlo iqeta mo o sa tsebe o nana ga phela 10 minutes. Ene kaofela batho ba matla
ka thapelo bana ba accomplishile ntho tse kgolo hampe And all these people who are strong in prayer, ba fihletse dintho tse le kgolo. tsa tse ke ipotsa ke re ke we haile jwang Even today was, how did she build o this plan church? go mella ga nna de motho ke a jala ke tlo kha ke ai hai qeta e se ya le senke ha go so ga nya tsa masenke ke a setini It's a brick church. se le mpuka o fela o fepa batho every Sunday motho e mo le mongwe He feeds people every Sunday there. Praise the ba Lord. thapelo It's the bohlale fact, bane the price of bohlale bane prayer. bo fumana thapelong ba She has received this wisdom from matlalo wa prayer. fumana thapelong She has received the strength in prayer. connections tsa o di fumana thapelong She has received some connections in prayer. ha re phamiseng maphelo a thapelo Let us raise at the ke a standard tseba of gore ke prayer. ntwa ntho eno I know it's a battle. satane ke yona ntho pela ya atakang That bophelong is ba the hao first thing that the devil attacks in your life. mano ho thata ho rapela It's not easy for ho one to thata ha se pray. ntho e bonolo It's not easy. ha o ka fumana breakthrough mo Once you get the breakthrough o in dule prayer, mono bane hold on to ha o ka it. ba tloela Because once you get o let gutla o go, thata be hey, you'll not get back o to gutla o that thata strength. anye Amen. so ke tlo rapela ntate modimo a tlatse moya thapelo I'm going to Ke pray tie to ka God for you thuto to ya ka. fulfill it, Praise to the fill Lord. you with the spirit of prayer. anye a nke re meng ka Hallelujah. maoto o phamise Let's mantswe a all hao stand up and lift our hands. ntate ka lebitso la morena jesu Thank you, Jesus. moya o halalelang ga lebaka go fa tšheseo ya thapelo the wena o dima batho bana gona jwale jalo ka tsatsi la pentakonta ntate o raise barapedi ga lebaka o tseseletsa maphelo a gona a thapelo gona jwale ka lebitso la jesu ntate tsamaya jalo ka mollo odima rona ka ona jena o re tsoseletse moya o halalelang re tsoseletse moya o halalelang re fe dipuo tse ntšha ntate ko re kolobetse ka tšheseo moya o halalelang ya go ba le nako le wena gafetsa consistently ha o kala o rapela o tlamana di-addiction di robeya bophelong ba gago ha o kala o rapela o tlo fumana phunyeletso e ba teng bohlale bo ba teng dintho tse o sanana o tla di fihlela o tlo di fihlela ha ke re rapeleng kao fela re ithapeleng re le boeng ntate modimo worship team ya tamele ha ke re rapeleng ka dipuo fela ke re mo leboeng mo ka rasonta mashala baseke rantana mazontolo borobo shala baseke rakala bashantana masorondo lobosukia ratala bashende besukorondo lobosukia rantana mashala bazontolo borobo suka rantana mamasuka mondo loboshala barande le mesura banda ha sakarashike mandala basuro boshantala brasorondo lobosula mandara sharara sukia marasolo lobosantala marando lobosura bante kezulia randal a go ithapelle fela o go le boenda de modimo ka bophelo wa bathapelo bo tsoseletsehileng hona jwale ha e ba ne bo lefatshe ka lebitso la jesu ntate ra leboa moya o halalelang mo ke ra sonthala brashada basondo lo momorosi karanda la mashiya ratala bazonto lo moshada mamarasada bakaranda la basuki rakala sanda na mashire besurondo lo bosuki reshala la sanda na marosunda bashala basuki rekala sunda la mashara basuki rekala la zonto lo mosunda la brasurondo lo moshala la siki rasala bashanda de borobo sunda na mamaranda de besula babahanda ke a le boanda ka o tsoseletsa batho hona jwale ba bang ba ne ba le fatshe moya o lla go ba tsoseleditse hona jwale ka lebitso la morena jesu ke a le boamea ka jeno re batho ka jeno re batho re tseba ho rapela ka jeno re batho re tseba ho rapela hey ka jeno lena ka jeno hey ka jeno lena hey ka jeno lena
kajeno, kajeno. Shoo. Hey, kajeno lena. Rona re thabile. Rona re a phahamisa. Re tsebale tsela hao morena. Hey, kajeno lena jwale. Kajeno, kajeno, kajeno. Shoo. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, Kantaba. Rintaba. Akaka. Ariuhu. Abela. Ekajero reba. Toreti. Ela. Orintaba. Akaka. Ariuhu. Abela. Rappelle ka dipuong ke ga moleboeng mona sa o ko rosonda la mama rabashaya no bapale keyboard mono ntate wa ka rappella o di mo tlo rappela ka moya wa hao kaofela o ko rosonda la brasharanda la masolo mosa Rapashana.
Tato
leboha moya o halalelang. Re a o leboha ntate ka boteng ba hao. Re a o leboha ntate ka go tsoseletsa. Re a o leboha moya o halalelang. Praise the Lord. Kopa go dileng fatshe ka re ka bina o ya ho ile ba le. Madi ya hae a bohlokwa a re hlatswitse dibeng. Re a leboha, re a leboha wahalalela mulupuli warona ona le matha ahopolosa Madia hai abusokwa arisatite dibi rialebuha yaulebuha wahalalela wahalalela mulupuli ona le matha aupolosa Madia hai abuskokwa atite dibi rappella mafu rappella diphunyelletso ha ke tsebena ke mo hloka ngwana te modimo ba nne re modimo go fa batho dintho tse leng ke kgale ba di lebeletse amen o lokolle tumelo ya hao hona jwale ntate ka lebitso la Jesu ke rappelle molemo ke ya le bontate o bane wa rabile thapelo tsa bohle hona jwale ka lebitso la mogana Jesu ke ya le bontate o ba rabile hona jwale ba hloka mesebetsi ba ifumane ntate diphunyelletso di ideas tsa dikgwebo ba di fumane hona jwale ba kulang ba fodile hona jwale ba fodile ba kulang 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 hona jwale me di tsila itsile bathong hona jwale ka lebitso la morena Jesu ke bua phunyeletso bophelong ba hao hona jwale ke bua tswela pele bophelong ba hao hona jwale tswela pele bona la bophelong ba hao hona jwale begena ke bege ya mapaki ka lebitso la morena Jesu ke bege ya mapaki ka lebitso la morena Jesu e fodile ka lebitso la morena Jesu di bua phamisitswe ka lebitso la Jesu amen ke re le boenda te modimo thank you a go tle fatshe hoja ene lo ya ka gona ka be re bina o sa fele praise the Lord ena go gona batla ile o tlo tla renka monehelo le mashome be ke tla ngwa rente ba itshwereng re tlo enka re tlo dula ka di group hle rata fela o leboa sebeletso gona e responsibility dingata ha re bua ka rente re na le expense tse dintse ngata ene re na le staff sa gona batho ba sebetsang kerekeng re la ga le ka o fokotsa ga keeper batho ba elong re ka nnete go a hlokahala bana ke radio ke security ke training center ntho dingata ene
ntse ba patalwa kaofela salary tsa bona ha di ka tlasa 50,000 kgwedi e nngwe le nngwe ha di ka tlase, right? So ka utlwisisa ke rent ya 20,000 ke di radio ke ntho tse ngata. So ne ke rata fela ho leboha hobane ka nnete ehlile re phamisitse dikausi haholo ka nnete, ne ke re fela go ikopele matsoho. Praise the Lord. So nenne la re rente moraonyana ga utlwisisa go motho na le mabaka o na le lelapa o di school fees ntho tseno kaofela. So ka nnete o ntse o kgona ho fana o ntse o tlisa boshome ba hao ga ananela tabeno. Praise the Lord. So re tiiseng re phamiseng beke tlang re nka rente le ba itshwereng re tlo tla re nka ona tjena re tlo nka mashome le menehelo ona jwale ka tumelo. Praise the Lord. O tlo seta ba maikutlo tabeng ya ho fana hobane o tlo ba thata re nke ka tumelo. So o tlo fana ba batlang go swipe machine ke yane ka swipe tjhelete rente ya boshome re tlo fitisa di basket ona tjena ha ba tlang flop o tla ifumana ha re qeta ba tshwereng ya rente re tlo tla re nka ba beke tlang re tloa di-groupung tsa rona hle kopa re hopoleng tswetswe ke a lebo kopa pina mo ntse ba fetisa Halela ka sa ho tseba ka moki phulusitswe mamela ha ke le je sa ke le su pisa tsela halela ka sa ho tseba ka moki oh mamela oh I kill Jesus I kill oh just so Yamurata amen re qete ka rante also qete engwe hape Halimpusa
ya rente ba phamise matsoho ke bona ba bang ba tshwere rente ba ka a shaka mohlomong ya tamele a ke ba bone ba teng ke bona ka morao mane ba tshwereng ya rente kapa o ntse go bina fela re ka tametse kapo di a shaka di ya o bona hle go phamisa letsoho kapo a shaka eme mahareng mono wa tamele mahareng mono bo so e tshela hle ka kopo tswe ya re ntate Ayo, yebo. Kirilini kiboni ikibo iwuyena kiboni bubu awuliri kiboni ikibo iwuyena kiboni bubu awutaboyeli Jesu ga leboa ka meneelo ka mashome ka lentswe la gae le nnete maphelong a rona ga leboa ntate ka gore phamisa ntate o re be di-financera tse maatla tsa mosebetsi wa hao ka lebitso la Jesu amen ba utlwang ba bitsetse o finance mosebetsi wa ntate modimo phamisa matsoho nna ke batla go lo gapela o fe ntate modimo mabaka ntate modimo lentswe la hao le re fang khine le go patallwa ke go mphamise o dumele jwale ebe o dumela ntate modimo for di-ID o tla bua ntate modimo a kere o di beye tshebetsong o se ka ba tshaba go qala praise the Lord ditsebiso ke tsena batho bohle ba batlang tloa beya matsoho ba phamise matsoho ke bona tle ba sale ha batho ba tsona tjena tle le sale training center e teng ya qalosa no seng ka 9 bomme ke bona ba rapelang la bohlano lena praise the Lord ine le ba chala streak ine ba le 80 something ke bomme ona tjena be ke tlang ke bontate ka mora mono ro ba kere ka ofela praise the Lord ke a le bona kopa tsebiso tse ding David rompedi okay tla mo beru tlo go fa ditsebiso ka mora bona ke bitsa batho ba hlokang go amela morena Jesu tshebeletso e betso ditsebiso tsa rona tsatsi lena di eme tjena go tsebisa batho bohle ba patalletse mangolo a bana gore a teng a fumane mane tafoleng ya diashara buka ya training center le yona e ntse le teng e fumane mono ke 100 rand di tiara tsa bomme ntse di fumaneha ditafoleng tsa diashara kapo go ausi lerato ka go le tla ba ofising ka kwa komiti ya bomme e kopua ho kopana ka mora tshebeletso mama o kopa ho kopana le barwetsana bohle mama o kopa ho ba bona ba le tla kopanela kae mama mo ditlaseng pelasfate mane kaofela barwetsana pelasfate mane mama o kopa ho le bona ho fiela bomme skembe ka fosa ho fiela bomme thank you praise the Lord kopa go le mahlona kaofela batho bohle ba teng mona ba reng ntate moruti kopa go apela le nna ke amoele morena Jesu ke pholoswe ke batla go tsamaya mona ke tseba gore ke ngwana ntate modimo a pholosong ya tsotsong la bobedi ya tshwarotsweng dibe phamisa letsola ha motho matsoho yana phama
kgetlo la bobedi ha o sa le phamisa kgetlo la pele mohlomong la tshaba le phamise ona jwale kgetlo la ho qetela la boraro ha o sa le phamisa kgetlo la pele la bobedi kopa o le phamise ona jwale ke kopa kaofela fela rona re meng ka maoto batho ba phamisitseng matsoho ha re meng kaofela ha o phamisitse letsoho ke kopa o nke mokotla wa hao kapo disebediswa tsa hao re tlo ema pele mona ntse re bine la e bona o sa le phamisa letsoho empa wa tseba o tlameha ho pholoswa ke kopa o nke disebediswa tsa hao mokotla hao re tlo ema pele mona ntse re bina ke a leboha mme ka pele ha ba tla hona jwale ko nka pele o se go nka pele batho ba phamisitse matsoho ba Amen. O tlo amoela morena Jesu tsatsing na o pholoswe kopa o tlo lo bala pampiri nana ke hape o tlo sala ka mora service ya o tla ha e tlo kgona tlo le beya matsoho ke kopa ntsha le mo ka mantsona thapelo re ntate modimo ke a dumela pelong ya ka hore Jesu ke morena ke a dumela go la shwa sefapanong ka baka la dibetsaka mme a tswa bafung ke a mo amohela e le morena le mopholosi wa ka ke a dumela hore ke ena fela tsela le nnete le bophelo amen o pholositswe he 24 batho ba 24 kaofela tseba go pholositswe tlo ba le pampiri ena batho ba batlang tlo ba ya matsoko patle ba sale ha ba bang ba tswa ke a le hlonlofatsa rapella beke e nepetseng beke e tjhabileng ka lebitso la morena Jesu amen ha ntse re bina